mogwera na mogwera go ga di a phošo o kgona go moeletša ka nnete ye a sa e rateng le be le kwatelane na ge e ka ba karabo ke aowa le botšana maka ge e ka ba karabo ke aowa le gapišana mogofe wa leswiswi ge e ka ba karabo ke aowa a le ratana le a forana le tšhelana phori mahlong batho ke go kgalemana batho ke go botšana nnete go ne nnete ye nngwe ye e leng gore e no fela e le gore ga e rate ke motho e fela ge motho wo o mmoditšeng yona o tlo go kwata gone jwale ga e ya go potelela ka kua o tlo go leboga gore ene wa bona diamond o bolela nnete pride ya motho ga e mo dumelele gore a potologe ka kua a tle mo go wena a tla go botse gore gape o rerešitše o mo nneteng ya mmankgonthedi ya kgokgo ge e ka ba lethekgana le mo e leng gore o mongwe ge a dira phošo a le kgone go botšana dinnete a phatlalalang relationship ya lena e ka ba ya go ratana e ka ba ya segwera e ka ba ya meloko le metswalle phatlalalang batho ko go eletšana ene ke go eletšana ka nnete go ne relationship tše dingwe go ntse wa tsena ka gare ga tšona lenyelo ile ga go le go amoga dilo ka moka go ne batho ba bangwe ge ba ka ba kgausi le wena ya ba bakgotsi ba gago la thoma go abelana sela le sela lenyelo ile ga go le go tšeela dilo ka moka a re lekoleng maphelo a re a phelago a re lekoleng maphelo a re phelago ka gare ga ona gore a re tšwela mogola ge a etla kae le kae le kae ge e ka ba ga go tšwele mogola ga o kolote motho go mo explainela gore ke ka baka lang o mo katoga o no tšwa wa ema mola gape setšhomi a se kontraka ge re sa tsamaišane re a hlalana o bona lese o nyetše mosadi o nyetšwe ke monna wa tseba le hlabile le ne le bale go no ra ke sa go tsoma ga e sempolo taba ye aowa mara ge e ka ba le sa kopana dikhoneng le bitšana ka melodi le di-please call e tšwa ke mo owo e no tlogelang taba ya lena ga e gona taba ya lena ga e gona e no tlogelang se remišuwe a re sello sa tšhiwana
Gaba wa Afrika, jazz, rosa Jonathan Montana, house, gospel, hip hop, soul, goba amapiano, bošego le mosega, ka le ka re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to live on 96.3 FM. Hewa gago mogwera a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse Community Radio Station, your friend to live on. Shuba Kibonika nonyana ela mankaganyani nonyana batoi la palesuke marobe kauka kasilo sela sa motswadi waka ale limite la gare morwalo buima
ke mashuba ke jwale ka naga ena inorile pula tle nna ke tlalelo batswadi ba ka ge etsa jwalo You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
ne molato ga ke go tshepe ba go rogile balli ba rena ba go rogile tlouja ba roka go ne molato felo metsotso ke lesome šupa fela go ikela go ere a ya lesome 7 minutes before the hour 10 o'clock nna ke nna moromotšha maubane e le nanego ke nanego la pitšentše kgolo a leo le emelišwago ka go tlologa go tšwa gona ka fa ka gare ga mogo go parra wa mcrs media house ankele mzondi o batametše le yena o kwagetše gabotse a itla go ena a re mmankgakganyane seremi le yena o batametše o kwagetše gabotse ka re ga lenogo la pitšentše kgolo a itla a re sello sa tšhiwa a ra se wele fase sello sa tšhiwana ga se wele fase a re a sazi moroka o gona mo magagešong nke ke no mo fa sebaka se a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor ya ka kore ge go fihla nako ye kua ga e šetše ba re monna hlapa ka pela o sepele o sa le nako ka kapare ya mo kwa šetše a thomile monna e tšwa go sa bona bakgekolo ba ya re a ba bona bonapogadi bo comfort ka mola ka mo dikgokaganyong tša le ya go magagešo ba swere founu ka letsogo ba bona gore go tloga go le boima ka nnete batho ba fola mo malome ka kapa ebile go bolela jalo maloba ka mola ka matlerekeng goba ke ga matla la ramošebo ge radio e fetša go tšhaba e thoma e šutša ba nagana gore ke mo ba dutšing topa difounu ba kitimela ka kua ntle ge ba nyaka gore o ka re e tla swara mo ge ba lebelela ka next door le bona ba tswile ke re ane banna radio batho ba e tsoma ba nyaka go kwata ba tšetša bomfosa ya mara kere wa e kwa le yona ba re ke your friend to rely on a go no gore o ka tswa go mogwera wa gago ne wa potego ya wa go kgonagale ne ke kwa ba re volume ga e gabotse ka mo ya ke nagana gore ba ilokišitše bagalabe ba lebogang ka mola lebo a ri phoso hawa lebogang motlatšo matladi ya dilo ba le gona di right ba le ke eme gabotse bale no a ke dumediše batswadi ba ka ke le dumedišeng ya o ka thoma o rata go bolela ka leleme le lefe ya a gona bothata fela ke dumelang batheletši ba mcrs wa bolelang ke se semthime from almastrip c o rogfree section ke bua ke dumedise Dr. Moremi ka re na setso thabela ke bua ke dumedise ntate maobane ka kapa ya radio the facilitator le fisherman ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke tlile go kgopela thušo mo ntate Moremi le ntate ka kapa maobane nna ke na le mathata a tlisitse mo a nrobatse bosigo he ke robetse ke tshwenya ke tokološi
tokolo se yang tshwenya into ya strong o re yang tlaisha bushu heke kore bushu iseng ke robala kam kamrena e ke robalang mo yona iseng ke re temi le bona gona le street se se tsamaya sa ntwe khutswa sa bona la mo maboteng so gore sa tlhetla so and then go tse dingwe bushu heke robetse gona le selo se phosa le siko so mo dima kamera e go mo di ba masenke mo di mantlo and then kam go se phosa ka teng like gar into e phosa se nkar ya go khutlo nna ke le like gar ya e phosa ka like khuska kwa batho bo bohle ba kwa hae and then sometimes he robetse ntho e ntlela ka sense teng la go eta ka go mahetleng so gore ke imela ke mahetse and then gore he sentse ke mahetse sentse ke tsebe gore imo coffee e fitlhile and then na go tsore gore heitla la ke a golla gore nna ke tikutlwa ke golla ke rasa ke bitsa me ke bitsa ngwanaka ka lebitso ka nya gore ke bitsa ngwanaka o mone gore like ka lebitso gore ke a golla nna go ke bitsa mama ka mara nna ke tikutlwa ke golla mara ke go like gore go hala ke re ke tshwara ke satla diatla tsa motho so ka re e tla ka se gore ya gatela so kelo ke like kwele bo mo sometimes heitla like go hala di full steps mo di mampete so gore se holo thata ntong go tsang botlhoko like o ngwe he gatella so like nkana e bjang ke re ke tsika khole like because gore bana ke bona ka re sentse ke thebotse so like ntate moremi ka mkhokho ka teng like gore ke bona gore le mkoto o mongwe gore mkoto o felele ke mkoto o mongwe mara ka motho ka mo le ka mo gona le bollight nya gore bollight so ka re ke mabona nya so then go bona hala ba khalabe ba bantsi le bo kokwa bantsi mara se se mmaga le bana nyana ba banyane so ke tsuru maybe ke re ke ditlotlwana o rekeng mara se se mmagatsang mo ba khaleba le bo kokwa le bana mena gore a se motho le re ke batho re ke a ba tseba so and then go ba le o mongwe go like one protector so gore wa ba fei gore ke ba bantsi ba lola gore ba mphosetse ka mo mkoti ke tsena mara a ke tsene gore ba fenya ke koko o one then gore wa nkgogela morao then o mphosetse morao nyana so ke tse ke tsama bathong koko ke nana re ke mama ka because ga ntse ke tsama batho ba re ke protecta ke mmela ha mama ka kokwaka because ke tsama le makhato yana a my 5 ke nya go bona story tsa bona tsa gore di ya tshwana gore bjang eyo ya gore kuna le magogo wa protector always yatso and then ke tshonya ke like ke tshonya gore kwa hae rena le ka re tshonya ke katse and ara ruwa katse na kwa hae gona le katse engwe e atla le montshehare gore katse go ka like more like ka ro ithusetsa so a itsamai and then sometimes he tsatsi le subela so ya and then katse enkare ke motho go lo ka ro e go ba itsamai until o tle o fitlhe mo gafuli yona ile hona e tsamayang le hona o lebela ka re ke motho so sometimes bushu so like maybe he kere ke tswa ka montle o tlo bona gore ne ntse mo festering like mo festering bankeng ka re ke motho e tlhotse so nka re ke motho na o kweletse ditaba and tokolosi e ka mkho e leng ka teng tate mo bona tate morem gore nna e mo nna mo ka motsebeng e ya ka mo left hand side hona le bothata hona le sound yona e itseng like wa bona go bane ka re o etse ke selo sa fofanyana so se senyana go kwala sound yona e etse ke pheta ba khale and then hona le sound engwe e thoma matsa 2 weeks back ya makaza like lipondo like lo kur a ku tlosi soro go ire hang and then itini go kopela ntete ma bona go potse mo gongwe ke na le pheta ba o lebala go hema ga tokoloshi go kwa o ka re go ne motho wa hema mo gautse le wena okay gore mohemo o thoma ka mo tseng ya ka mo left hand side gore ke mohemo wa motho exactly mohemo wa motho gore o hema thata so ke go platsa tseleng ke na le bana ba 2 bana ba ke ba shimane go platsa tseleng ke ra mo ngwane wa kwa ne le bo past 9 wa motshar so ke ra mone ngithi mondle ba uthi uzela ke re mo ina ira nkarwa ina masingithi uzwa in so utaya mina mama ngizona singitayi malala uhle ngithi kunechata nyane likhona nyana uzona sathi hawu mama mina ngizona ngitayi mara kunento ephefumuleki mawuzwa next kuri mohemo on tate mawuba le ntate mrem or ke ka mo kitchening or ke fela jart or ke ya shopong o teng mohemo o teng mo hohle and sometimes ke tsama kutla ka re khona le kuri step nyana ka khona so se sensela mra kuri kutla di full steps nyana so no tlisisa and then like nanto ke tomlo ho ibona ke tomlo sekolo 1984 so gore ke bona re ke na le tokoloshi okay yona ne ba ntse mo hohle mara ile ntho ile ya maka ke re ke motho o motsheo ka tlhago ne so ile ka maka lo mara ntse ho ya I think ne ke ra a ke nna dikolo khane ne re di bitsa ka standard 2 ka grade ya ntlha ka tlhakantsa so mbola mo standard 2 ke bona ke a change nyana khala let's ke tlhaple ke tlo gore a go tlose sore what's going on ho ire hang so ke hetsa tseleng papa ka sa phele ke motho rena a ke right and then ka I think before
I think 98, 2004. Between 2004 or 2003, ile wantsa CG. So gore ke tsonya ke no una le selo se fele sa tsama ka mo maleng sa thegonyana ka re senya go fihla mo sangkhama. So na tsa tseng ka re hekens le ga so mo ke mietetse ka mo tswetse na ka le phetse ka tlhalo se ka re go itse go na ntho engwe e ntsamayang a rai man nga ba no mama mo kepa islist ka thuso so ka ting phekelela ngombuza phela into le mina yang tlhax heri ya mo le mme o lebe ke an tlhalosetse mara ka se mo le ke mme o mfe a wa mpotso vele ba sense ke he mme o antsi ya vele ra ko mama hai ke o pekentsa bo mphahlele ra ya vele mama hai a tshwantse a tlontsa mo pela ile ka ntsha boros gore like ne ba emetse letsatsi le ba go ka go be le letsatsi and then ba reka pan fresh milk ba sela se ba simisa le pan fresh milk a se ba start thing then ban roba tsa mo le ban nwisa ba re roba le mole ke roba itse nako yana about 1 hour and then le ba bile metsi ba tshwantse o gape ke gapa khwatswa boros mara boros e kampo e makatsang ke boros le hore a ne ke la iwana boros na le tlalo le tileng ka modimo ele no ba boros mara itso mo for exactly so ene ke na le bana ba ithupa pengwana kwa wa mathom o teng patro tlhalana then wa bobedi o tlhofose da ye 2011 so azanke ka be re kwa pila because ka be ka tlhofoseng ka o bulukole ile Sunday so why abta ka salam putro oskaya o mbuluk because on ka bona le boss o tlo tshara ke mahomo o tlo tlhokofala okay ka be ke o ka be le ya somewhere bang aramitse for 3 days banokela photo for 3 days and then bang putro le ngwana ka ke mo aramitse mara ke solankare aka alafe happy because ke solankare ke nana because ke a raisa ke tlala maoto le milaka gore wa tlala ene ka mpokolo ka teng se ke seleng le ntate mo ntate ka kapa intshetse madi a ditshila and gore bulotse ba bon la tlhale tlhaloganyo la utlwisisa tlhaloganyo ka ikore ke nka bia selo no iseng ning ke a lebala la utlwisisa and then barke na le fufuyana hetse ke tsamba barke na le fufuyana bar ka mkhopila ne tsikore batho ba bang ke releng so le banya gore ke hafe so ka modimo le badimo ko hae azake ho khona hal so he ke butsisa gore le fufuyana ke eng bampotso le fufuyana like ho tlo ala fela like hele re buletse botlotswa na kwa ngotlonya ke ga go bele motho o mnyana o mbona kwa hae na it's like nkare ke khule bar gore ntho yo bole re ke nna mang ke tsoko ka kande ban romele gore maybe ke tlo table like something le tso tshwanetse go tlosisa so nna ke kopa thuso because le ka mahae a gona bophelo ba bo monate gore 2005 ile go tlhokofala papa ka azanke ra tlhapisiwa and then the year 2011 go tlhokofala ausaka azanke ra tlhapisiwa ko hae a ke itse gore ke setso sa ko hae ka re mandebele a ke itse ke re ora dotse abaditse but hentse van nna go tloko bathong ba re ka mo jrateng if ile go ba le lehu tshwantse le bere ke bo botle ka bodi tlhapisiwa gore bang a ke itse le so and then last year ngwa gore tswa mo re tlhokofetse ka botaka o mongwe ila ke ra kosi gore ne ba lefo ba ke ra kosi ba ke ra ka accident so yena a ha ke re o go bala thata go fitla go fita ba bangwe then le sentse a tsama ka wheelchair a go betse spinal cord o lo tsinyana 2 days ba mtsa ba msa hospital ene ke a tlhokofala le hona azanke ra tlhapisiwa ene mo mahong a batho go heba ba itre hona le leng le re a leng like ke a bilaela a sa ka mpo a tlhofetseng ka teng o ko ke fan ke dumele gore na lo ala mara ka mpo na lo lang ka teng like nna ni sto le ko hae gore khona le o mona mo khopetse na bere ka teng a mo khopetse gore a mo gadele ntlo o tlhosisa so no ka mo khutsene ba bang ba bampia ke bo makhelane ba re so kana go se ke ba tsene ke sa le mme ola na khopetse a sa go re a nne ka mola a dire a mo tlhokomele motso a sa kana te support so sa tsene ke itse he ke tsama ke bathong mo ditabeng tsa ka khwatsela a usa ka gore ntlo a ntse mo yona ba mmakisa yona empa ka sebole re ke bo mangara ba mpoditse ke batho re ba bolelo gore ba stouti ba mmakisa yona gore ba re why ba khetha yena gore tshwantse a gate ntlo ba sa khethi bana ba bona ba re a usa how tshwantse a tie because ba monokoletse molemo so ka mkho a tlhofetseng a ke hana hona ena lo mara a ke khoswa ke na lo bolelo solo ke sona lo sona ka re maybe nkareng tate morema ka re checkela mabitla especially yena thata so la ka re maybe nka ira hele hore ba thebo because ko hae ke batho ba ile hore gantsi go tlile ngaka maybe it isitse na go tlose ke hore batho ba kwa hele bona maybe ba domile ba botsa pila like maybe ba tle ka kgwedi ya January ba botsa for next year ka kgwedi e tshwantse le tiseng a ba latele dilo batho ba kwa hae a ba follow total and then tata bo mbok na le bona tate moremi gore melwa ka o
ke na le gore ke a utlwa khutletse madi a mantšintšho a ditšhila gore like sometimes kare ke a fufulelwa so gore nka kry-a le merero e motho gore ba no ntlhagatlhaga khutswe madi a mantšho gore amfisa so ke sore maybe ke taba gore papengwane ke la tlhokofala a zanka a lafiwa pila and then gore a loma man gore le no sometimes go bang kare ke tlo bona sel even le motshare ke phela ka go gapa and then go gapa a go right like hey ke gapele today ka tse kana ke la ke la wona ke hey ke gapele ka tse kole ke na 2 days ke ya gapa hape ke na 2 days ke ya gapa then ke gapa gore ka ntle le gore ke bya metsi mo fase and then ke khona le ketlela engwe e kholo ke meta ka yona and then ba mputsuru go gapa a go right because ba rena ke a le gore metsi a ekwanang a ke gapang ka ona ba a go tsona fela go tswa le metsi a mangwe le gore a ko meleng so a ke khone gore ke ba ka mkhomo and tokros sometimes ke tinya ka ke le one tate emrem a ke re example ka one ke na kwang a ke re mebe o makhelana wa nkano dimense tsa ka no fita fele be ko tla stu dimense gore khona ka mkhomo ke le gore ke tinya ka ke le nkano dimense ma mara sesi wa also o sang ke ra se gore ke tinya ka ke le one and then sometimes okay ke a dumela batho re batho ba lo re batho ba di culture tsa di society sometimes even lo tlhale le hula society ya traffic ya go thusa ka ke re ba fine mara ke role boima sometimes mo go ntshang ke no bang ke re holo motho ka se motho ditaba tsa gago gore ke mo go tletseng ene ke motho re ke na le matlhatsi ke tsene matlhatsi maybe 5 times ke a tsena nka re ka tsena azan since ke thomlo bereka azan ka fetsa ngwa like batho ba ntse ba khotlela e ba mengwa gore ke a tsena nda go ba le ntho nka re yang koba so gore go fitla tlhanya gore ka tsama ene ka mpo khona le bat ka teng gore ke a bona ke na le susi ka le senya because na go se ke re ke bereka maybe ke tline mo ke brang tang o mongwe maybe lwa like o bile selo so wa level a re ke tsere selo so ke re nna ka tsa selo se if o bona ka re ke tsere ka mra ka shitsa mo sa tshamo baking mall but ke makale a setsa sa ke re selo okay en se ke tla matsatsi ants aya ke bone ntholo e ke re ke motho ka re o rile nna ntse wa shoot o sa kopi tshorela nna so ke kopa thuso itse gore ke a sokola gore ntho e ntshonyang thata okay di sense tsa gore ke tshwane ke ya gore why he tshwantse ke sometimes hatla gore ka re banya kontebre ke bona mokot a o felelle mara go ba le mako kwa protector le ba khala ba bantšintši ba ditelo tse dintsi gore tse ntse di mix le tse tshole bana nyana ba banyane so le bokoko and then le taba gore mohemo o go rong kwarisa gore ntho e monna mo ba boletse ba e monna mo or ke ka kitse even le masogana batho ba ka a ba last ba tla pilanyana ba tla pileng a ba last total ke a tse gore e monna mo gore like ke rata le motho no ke rata le motho o ne tsamaya ke sa dira sele bila mpotse sele ke re o mongwe bjao so ke kopa thuso ke nana gore mo if ke lebetse ntate morem o tla ntshwarela because a sore ke re botsotsi because ke na lo lebalanyana go so taba engwe e tlo kopa thuso e ke nyaka ke ngwetse mo because ka thata ba o lebala and then ne ke khopela ka tlhompho le ka boikokobetse go na le tabanyana tse 3 tse le gore nka se kgone ka di bolela mo moyeng ke tse deepest unless ya ska di bolela no then ke tla bela mafetong ma gore na ere ke bile taba engwe a gona bothata felo ka e bolela what's taba tokoloso e thomile go bona 1990 gore ke thomo tshetse mara mohemo o ne se go kwahale mohemo o thomile mola I think 12 years back mohemo gore ya tla kwa even abati so ke kopa thuso a sekte ke kopela thuso ke tsamele a gona mthong khonang bele ba ka na le sfifi gore ke na senyama se se golo and le ya nkare ke na le mahome yang kwars because like selemo so ke tshora bothata bo bogolo ke a swa gore even le mari hanta te morene ke a swa nkare motho anka go ntse go tonya tong ke a swa nkare a ke se nka mtatemba makanthusa gore ke na lo ka tsankare nobody chat di teng nkare sometimes ke ga botsa ta kampole le doctor gore ba mfukutse madi le no re if maybe ha right net pano answer gore bela ha plat yona ke na ile ba bla 1999 go kira ngwana ka bare wena o na le madi a mantshwantse go bele bana ba 4 or 6 gore madi a fukutse and then matsatsan engwe ke ya go ile bala ke thoma nkare ke thoma ke stroke ka mkho ke bonang is to expect lo trela ka ma left hand side di sa tla se gore la nkare gore zing la nkare ke shoke ha so nkare la khwanyana so and then mo go hala side e ya ka mo left hand side gore hlakore linya go khoso ntho ina lo nkira bushunyana e yemenyana and then sound e ya ka mo left hand side ya ka mo tsabinyana inona e teng da yena tle mohemo o teng always even no o teng but khanchi
o kwahala he ke le one and even le nka re somebody a ra ntho ba e berekele gore e tlo ke na ke le one so ke kopa thuso. All right. Ke go kwe le fofonyane la gago ke la nku ke la go homola ba pela ka mkho ba wa nkutšhiša wa bona ra le teponagatše bele ba pela ka mkho ba le go motse wa kore go njwa le reng ntšha madi a mo mmeleng nkutšhiša ke a tlhaloganya le go khuetša ka gare ga ditsebe gore o se ke wa feleletša o ekwa maele a batho ba bang lona le tle le go botse maele a marong ene wena wa bone bole ka maele a maraite thokolosi e šetše go rile gore o se ke wa rata ke motho se ke wa nyaka ke motho o phele o nonnoši e kgona go dira gore baagelwane dineighbor tša gago di go hloya ka mkho le no even le kwa ha ba rate batho ba kwa hae batho ba geno ke shogo ntwa le ba theditše radio ba boletse ba se go tsoglalela mama ba le golle ba tlokwa gore mama wa ba jwa o hloka thušo ntho e leng mo go wena wa ba jwa go ne tokološi go ne lefofonyana a di swane thokolosi e sa hlela mosadi yano mo senyetša mola le mola ya fela e robala e tsenela ko boetee le yena lefofonyane ke le e leng gore le tla le thokolosi ge thokolosi le busy ka mmereko wa yona lona le a bua le lona le ba busy mo go wena o ba jutše go tloga gale mama nto ka bo yona ke yona e go botsang e re ba ka se go kgone ka lebaka la rainya go tloga mo go wena nto e leng mo go wena e leng mo go wena e sa le tsentšhiwa gale ene re santse re nyakele tsela ya go tswa ene go kry-a tsela ya go tswa ke go kry-a gore e tsene jwang a go no re o ka ntšha bolwetši o sa tsebe gore bolwetši bo tsene jwang re swantse re ye go nyaka go tseba ngwaga o lefofonyane le le fihlileng mo go wena ka lona ene le go fihletse o le kae ge ile gore le fihlile o le sekolong santse re tsebe ge ile gore le fihlile o le di-familing tša geno santse re tsebe ge ile gore le fihlile o le molekaneng mothong wa gago santse re tsebe because lefofonyane go dila le lona santse o tsebe gore le tswelela kae re na le lefofonyane le e leng gore le tliša ke di-enemy maybe tša di-family tša rena re na le lefofonyane le le tlišang ke batho ba ba dulang le di-partner tša rena a se gore motho o molomong ga a loiwa o loya ke batho ba gabo nako nngwe maybe go ile go ba le pako tša banna kae re ya go lebelela rena ntho e tswa e le kae because basadi ba le kgonwa ba swane le ba gale ge monna a ka noria ye nngwe ba sa ikwešišing šetše ba kitimile ebile ba ile le gore a tseba šetše ba berekile ngwana motho ke dinepe tše dintšhi tše batho ba di kry-ang mo e leng gore no ke sethogeng no makala ba berekile nepe sa gago ba go ngwadile le godimo ga dimpopiana ba go ngwadile kae dilo tša go swana le tšeo ke tše re reng ge re nyakišiša lefofonyane re nyakang go tseba re le tswa kae ene bolwetši ba mogopolo ba go latlhegela ke mogopolo re bo lebelela gape le gore bokhositše ke eng o ka kry-e le gore go ne le stress se wena o bong o ne le sona re ya go lebelela rena mo go tsamaile jwang a re no thoma ka go alafa mo go wena go ne dilo tše dintšhi yes ke dumelelana le motho a reng ba go thebola motho ke go berekiša motho a phela mara yena a sa tepone gore ke a berekišwa
go berekiša motho wa phela a sa tepone gore ke a berekišwa ke yona nto ya gone gore o ne kgone re o dutse nto e go botse gore motho o se ka mmolediša and o se ka mmolediša nako nngwe go tlotla dijo mo e go botse gore se ka ja yona nto ya go kapa o tshediša 2 days o tlo go bala motho o kgona go tšea 5 years a sa kape wena gala ya gago e tsena le kgono kore like o ka ja ntwa sukiri le kgono e tsena le kgono e tswa go sasa ke be ke e tsamaya tsela yeo ya go kapa ke kapa right truso o tlo feleletša go betse o tlo pakela alsa and alsa ye e leng gore mafelelong a e sa fola ene go kapa motho o a tlwaela a go nyakege gore o kape too much a kwešiša ke fela ke advice le batho ba moya gore batho ba moya badimo a ba dula mo mafahleng badimo ke badimo lefatla re le kolomaka fela gore ge o ya go performa maybe o ya go bina ska kry ile gore no o ne di gala ntšha gala o fetiše 6 months o sa kape e be gona o tlo kapang go kapa go kotsi ka gona go ne go nnoši o tlo go bala ka mokgwa o riang ka gona mama ene o ka tsebe le mhlang o thomile go baiwa o tlo o tseba gore ke lehlatso gore ke eng nthwena ene o ka no kapa o tshediša 2 days go tlo ba letšatši le go tlo tswang gala ya nnete mo go wena ene o kapa ka metsi a mantši ke nyaka go bolela le wena mama ne ke eng ento ileng ya go kwiša bohloko mo bophelong re ke beso o itse gore ntate Moremi le ntate Maobane wa itse gore ke bile ngwana gore ke fitile mo dilong tse botlhoktlhoktlho re nkare ke a tlhatse go feletsa ke lela ke nana re bile nkare ke a tlhopela e tee gare ga tsona e go kwisitseng bohloko e di tlhalosalle prof o tse re ke reng a ke ra itse ka mothate bana ba motho re na lolwa so aptaka gore na aptaka mo bereka robala ko toropong robala ko hae ile a ntshwarisa ne okay e re ke thome mo a sa o e ke mlatelang ke re tlhopetse daye 2011 ila ka bana a so mongwe then ka ke re le na ba ntsentsha mo ditabeng tsa bona unexpected o e bona I'm sorry ke a tlhakatlhase eo okay ne ke le a usaka and then ho ke re ne le motho re nna mfenya ka matla ile motho a sore ke a moseba loko he ba mametsa after ka shiwa Facebook ne le motho le wa jealous for nna and next ke maka re why unjust because ya na itse pito next side lo tse ding o tlositse so ha ira ne le mpha di tshelenyana so ha ira ha tsatleng antsa an sokodisa wa fitla more ke kwata thata an latela ka mo kamereng e ke robalang ka mo yona ne ka kwata ka tswa ka o tswa le sweek then a bona ke kwatele overdose ke putso fela hinka no metha mo gore ke mmolang kampane ba ntshwara then a tshabela ka mo kamereng ha tshabela ka mo kamereng e a tshabetseng ka mo yona ha ke re a butaka o tlhopetse last day a ke re le yana robetse ka bo pastor 12 a go hwale an tshwara ke kwatile go kwata ntate ka thubal a ke re o ketse ko monyako then ka thubal festival le ke re ke a tsena so ha be re a butaka sentse a fitlhile so a o sa ka bshuba teng bona bshubo a forela a butaka na steng a butaka go mo jarteng a re nkabele no says so fiena la 30 sa tsabana party festival a re nkabang yo mbopisa a butaka instead of a re emanyana es re le bana ba kwa a tlo re solve a re khamba mbopisa ile ka bofa ba mpotfile a period of 2 weeks ke ntse di seleng ke ntho gore eng go ba ditse thata because of azanke go berekiswa di nnete gore ke lutse dintsi ene tabe mo enkutsang botlhoko da ye 2017 na a so menka simoleng ka lebitso nanya ke tse mmereko like yena after kwa tlhofetseng last year a so mapotro after how ka o go betse like nna so ke tlo nyakela di form ko road accident fund o tlo kera mmereko a nyakela a sa ba ka mkhona rat a nyakela ka kera mmereko tsa di form after a tlo a tsa di form pero go ira ha lo re gona le ngwena kwa he mong nna ke ra khadi ya hae nna ne ke mokhane sare ke like ke lo le ne ke mokhale ko ne ba mo le tshome hande a shi na shi ngwana he alla ka rai mina ngali ukuthi ukhamara ngeke kuthi umntwana ko alile isile somntwana sinze sizwisa ubuhlungu khane he ke mokhala hore a ska shangwana alla ka selo se le se go tsa bohloko a ke tsena o ibone byang he nna a sola mfana putso rawa e bile a re o senyetsa mmereko bela a fona a butaka a staying a baka o amfona re dikabele no says a ke tsompoletse byang kana re ompoletse hampe aptaka fona re ebile o tshonye mketekeke ke ra bele batho ka maine ya o tshonye mketekeke ya zwe thumbere go phela ngata umbereko uphanja why ungasibuzi njengabantwana bomna why skitseni mo hohle ke tsena ke bereka ke itse mara
ne ke na le mmereko o leng wa kwa ba hira mmereko dijalo di tseng di bereka kwa hae ka mmereko o tlileng ka nna and mmereko no patela ntate Moremi ntate Maoba no patela gore ke go be too much bjale mama mpotse mo wena gore o fole santse o tswa ka gageng wa bona dilo tse di go latelela ka gae bokotsi ba thokolosi ke gore go latelele ka gageng bokotsi ba thokolosi ke gore go dirishe dilo o dumele bokotsi ba thokolosi ke gore e go lošele batho ba geno gomme o dumele bokotsi ba thokolosi ke gore e re hloya motho o mo hloye ka nnete bokotsi ba thokolosi ke gore ge o kalwa le motho wa go ba le thokolosi a ka go bolaya ke nnete gobane o ba le maatla ene ntwe mmotsa gore motho fetša ka yena o lebala gore ke ngwana wa mmago thokolosi wetše malapa a mantši ba phela ba elwa bana ba ka mowe ba phela ba sa boledišane gabotse ba phela ba go batšana ka dibolao a se bona ke phoofolo ye e renang go etša ye e leng mo go wena o a ba bua mama kgopolo wa gago e go betše mmele wa gago go betše mangeloi ya geno re santše re ye go a botšiša gore a ba kae o e ba ka gare ga seemo se o leng ka mogare ga sona performance ya gago ya sekolong e be e le jwang ge bašala ba tla no go jela mona ba go dira ka mokgwa ba go dirileng ka gona nna go bolela nnete ne ke le motho o botlhale ne ke le botlhale but nexa even le ke phasa nexa tse like dinambara mara ne ke phasa pila and then mo tabang e bile o mpotsa se sengwe ntate Moremi o re ntho ka mokgwa ke bona ne ke re like ba rongola test ke bale ne ke re ha ke fitla mo deskeng he tshwantse gore ke a di itse di answer he tshwantse ke araba go ba le something nyana so ka mrethinyana so gore tlhano so mara di answer di a tsamaya exact ka yona nako eo and e re ke tlhaloso taba engwe ya morethi ebile ke lebetse ashi hence ka mo haramela ka ntate Maoba le ntate Moremi ka mo haramela inside but ka mo morao ka mo harama ka mo morao gore san engwe to e tlang ka yona like gore wa bona he bana ile selemo go fisa fisa o le motho ra e re ko nna ko morething ne gore go na le go kwala morethi so morethi teng o monate then ho fitlhile gore ona gore morethi o tle sa bere go bombo monate nate that go lonka re rote tshwara gore in tshwara sa bere go lenka re ka di tshwara a o khona hal gore metlo aka hentse fits a feletse a ponye le ker a ponya in tshwara sa bere go then ke he e fitlhe and sen e yona e ke e enkisang molo gore ke bone ba kgalabe gore e tla ka disanyang tse di ntšintšintšintšintši mara gantši sen e le gore he bana e tla tekos e ke kelema ka speed go tla ka mo go mahetleng thoma ke nako nke sometimes a ke na boroko ke no tsoga ke no dula so a ke na boroko and then a re tsene tabeng ya mmereko ke sho yo sentše dithuto e di sentše re tsene tabeng ya gore o be le molekane ge o e ba le motho e go dumella gore o dule le yena kgweditše kae matšatši a makae e re ke re so ile ka nna le auto mongwe ke ntse 1 year and then ka the year re na ka nako tsetsa covid ho na le auto mongwe gore ile ka nna le na the year 1996 then ra tlhalane then ka the year 21 actually the year 2020 ya bele ra ke tse number tsa ka o di tsere ko kae ke bona go tsena collect me ka ra ba mpotso ke nna ketekete it's a utse mo tlhalong ya ke kopa re tlhakana re boelane okay ra tlhakana tsa pele ka because ne ke mrata ra boelana okay yena ebile ne le yana khotletse unti 2 years re khakwana ka the year 2022 re fapana because ile nya ko mpetha nya ko khama so ka bona mafene ke tlo but le no go ra bona ntho gore wa forward but fetsa ke mo block nne tse ke mo block o tla ka number ke mo block le mo phone yaka because on go tlosa botho gore ke fanele ke bona motho pila pele ke resta because re thumo yena but na here bola zaki ampotse so go ne jwa la ga botse o ne nako kae o sa tlosa ba o sine molekane it's ko marathon ke tsele kwa the year ke emise tsa marathon ka the year 2022 after very khaugan because ke bona re ke ra style really to mo yena ya but go bolela nnete se sinna go go fa maele you are not well enough gore o ka tla wa tsena ka gare ga taba tša marato no o swanetse gore o alafiwe a kore mmele wa gago wa sebo wa loka le wena like go tsena ka gare ga marato le so malome ka kapa aowa a ke bone nka se re
re ka thoma ka taba tša marato mo go sese wa ba bua santse re mo alafa a fole and then a kgone go ba prepared go tsena ka gare ga relationship because di-relationship tša rena tša matšatši a di a boa di challenging too much o tlo kry-a e le gore o ne depression o tsena ka yona ka mola ya go ba wes kry-a malefo go roba pelo le go feta wa ithogaganya bale o go bušetša kua o tswang gona wa ikwešiša so a ke bone gore malefo seseo o ready gore re ka tla ra motsentšha ka gare ga taba tša no marato re santse re tšo re a beetše kua mma gorena wena o alafiwe pele o fole dilo tšeo di kwang ntho e go hemelang ntho e leng gore e atla e bolela le wena ntho e leng gore e go ntšha ka gare ga lapa dilo tšeo di bonang tše bageno ba sa di boneng santse re go thuše and bokotsi ba thokolosi wa tseba gore ke malome ka kapa thokolosi e timetša motho yona ntho wa gore wa mmolong a nnošitšetše le leng e tlo mmotša gore namela taxi o ngalo se ka tlo sa ye kua gageng ane go ngala vele go na le fitlho ile ka ngala mane period of 7 months gore di le ditshelo tsa kwa hae ke na le tsena ko Tefontein ka ngala mara gore ke a ngala mara morago ke nagana mama ka sa lo bona go ya ka mgo ke go betseng kwa hae ba mo betse ka teng taba tsa kwa hae mara ka bola pe kwa hae ka mara mama ka he o na le bana ba bakae ke na le bana ba baithuti ke bashimane okay malume ge le bona o sesi le mmona a hloka thušo ya mohuta mang man re lekile mo gongwe ra tsamaya re leba ko ntato mongwe pa le ska mola ka lebitso nka se molekele eno nna butterfly gore a tlo thusa mo gae awa re le paranyana ba le rantsha tšhelete bjalo ra ira morago ga nako dilo tsa se tsamaye pila e le gore bolwetši bo ba gagage bo thomile neng bo tlile jwang ge le šetše le thoma go bolemoga malome bona o ka re bona nkare bona botsene kgale ke ge le rona ne re tsamaya mola le mola re sa kry-e thuso bona botsene kgale dipetlele wa tswa okay bolwetši bo ga batho after o fetša go belega ngwana wa gago wa mafelelo a se mo bolwetši bo bo thomileng gona kgale bo ntse bo le teng e seng ke ime kgale ntse bo le teng bo go thomile o se bo a ba le ngwana ke tsena sekolo ka nne le bo neta ke ka di-grade ya ntlhakatlhaka bo 89 o mo tloše leswiswi sa bobedi o tloše thokolosi sa boraro tloša lefofonyana ye nyaka medimo ya gabo e kgone go mo protecta re mmuše mo a ileng gona go thabola motho ke go tšea moriti wa motho le go ya go mmerekiša ka tsela e baloi ba nyakang ka gona so a gone gore o ka mo alafa o sebe wa mmuša a boela ka mogo badimo ba mo nyakang ka gona so batho ba go bongo tsamago bona sese a re be gore ba lekile jwale ka ge le nna ke lengaka ya setšo le nna ke bone gore nka leka jwang go bolela nnete seemo seo le mo go sona se easy gore o le so o ka fola ka pela the main problem ke gore rena re le batho ba alafi a se gantšhi re botša batho gore no se se bolwetši bo ba gago o tlo phela le bona maybe the period of 3 years and then ke ntse go go alafa dilo tše di tloga that's why o bona mangaka a sekgowa kgona go go botša re no bolwetši ba gago o tlo phela le bona go ya go ile wa ikwešiša so problem ke gore rena go ba boima ka mo go rena mangakeng a setšo gore re kgone go botša motho re no bolwetši bo ke ba gago ba bophelo ka moka
o tlo phela ka taelo ye e rileng bophelo ba gago ka moka. So motho o kgona go fa ditaelo and then o di emishe 6 months, after 6 months bolwetse bola bo bua gape. So ke ile ke dutse fase ka kgone go shisha rona go ne le malwetse a mangwe mo mothong ga a tswe ka letšatši le le tebile ga a tswe ka kgwedi tše pedi. It depends gore na bolwetse bo bone nako ka e bole mo mmeleng wa gago. Ba ikwishisha madi a gago a ne bothata. Bothata bo ne le dilo tse o sepelang le tsone. Bothata bo ne le dilo tse o di bonang tse malome a sa kgoneng di bona. Bothata bo ne le dilo tse o di kwang malome a kgone go di kwa. Bothata bo ne le motho wa go controla. Re santse re nyake motho wa go controlang and then re make sure gore wena le yena a le sane connection. O tlo loka o tlo ba right. But ka ga geno go dula le motho wa swana le wena so ba tlo ba ka gare ga kotsi because motho wa go swana le wena a ka bola bana 2 months. O kotsi go dula le motho wa mso santse a lafiwa a fole a be right because go dula le motho re tsebang gore motho o fela kgopolo ga ge sa be ga botse a le tlo tseba le nakwe dilo tše di mmotšang gore bola bana ba tshuma ntlo sepele e diragetše senenneng ka thokontša ka mo bo ZB ka mo. So ke problem e leng gore no re gatlhana le tsona matšatšing a bolekgono dira di sahlela batho ba ga borena ene dira di tekemišeditše gore fa challenging mo go batswadi go bosesi go botate go bomme go bana ba borena so re swantse re lo le tsona. So se se o no bona la ga botse re no ntho e ge ba e dira be sa lo monnyane be ba kwisha mmage bohloko be ba kwisha batswadi ba gage bohloko go ne ntho se se ba mo diretseng yone ene o ka no kry-ile gore be ba no mmakisha ro se se ko mmotsana se se o hlalefile sekolong se se o tla phomella tla tsoša mmage cause a ke nagane gore motho mogolo a ka loya motho go ba go rafelletša e ba soke kwa re bolwetse bo mo thomile before e ba le bana. So di boyfriend a go no re se se di tša go kgotlelela wa bona o ka bona o ne le bolwetse bo bo pallang ke go kgotlelela ke batswadi ba gago bana ba mmago go e ba boima go bona gore ba go kgotlelela go tla ba thata gore monna o mongwe a go kgotlelela o ka bolela le yena malome kaka. Nna a ke nepolelo tše dintšhe prof mara nto nngwe ye o ka reng ke a e bona a butimoki ke a buta sese ke bana ba motho batho ba ene ke sa tsebeng gore ke bona ga botse nang a butile ena impotsa gore ga a raete man ka tebelelo ya matlho go mo lebeletše a raete vele wa gona ke go right na o bolela nnete mathata ke mane na mane a ke itse wa itse gape ge go sa tsebe lena le rena re ka se tsebe na mathata mane le mo mmerekong ke le ka bereka kontraka e nngwe mane nna ke sa ratwe ke batho a ke itse bjang man ile a re ka size ka 2005 man ka wa ko loring ka nna nako e telele ko sepetlele a ke itse ke ntse dikgwedinyana ko sepetlele ka re kgwedi le dibeke ene ka tlhole ke boela kwane ne ke fele ke ya and le tšhelete ya teng ya go gobala ba ile bamphanete ke gotse ne tla bona tšhelete ya kgwedi ge go ntse go ya ka ge ke ya ko doctor ko sepetlele ko kalafong ba ne wena o lokile ba re ke ra ka bong ba re nna ke lokile awa nna ka ya ko makgweng ka re awa nna ka fola di-doctor ba re nna ke lokile awa nna ka fola nna ke a tloela ke le ka napa ka tloela le ditšhelete tseo tsa di-bonus tseo tsa gore tsa bo UIF tseo a ka no di tloelela sa ruri ka no raya go pete kono perekela ditena o sana taba lena le mosadi a bute awa o ile wa ba ke le a tlhala a sebe ke bele yena a sebe ke nyale total o ne mengwe ga me kae go nbana 64 so go tloga bosoganeng ba ga go fitla go njuale a go ne mo o ileng wa tshepiša batho selo awa o ne bana a ke na bana
prof nobody di girlfriend bjalo re tlhalana ka mo jwale onna ka mo le ka mathata be ke a bona ke a mantši go feta ka mokgo be ke nagana ka gona no wa bona lapa le a ke tshepe gore mathata a ne le ba fela ka mokgo o bonane jwale tate gape nako ya sepela yona ya sepela vele ya sepela santse re loge leano at least ngwana o moteano ba gona mosadi o kae nna mane go a nyewa ai mane nna ke na le bate nna ba ntsenyetsa mane nna ba ntsenyetsa nna ba ntsenyetsa no gape papa santse o be le mosadi go batla ka mokgwa le nna ke a batla santse o be le mosadi and then re go thushe o be le bana o be le lapa ka gore gape ka mokgwa a go sa kgonagala jeile yona ile ke nnete yona ile vela jwale re ya ibang ka kapa wa tseba moroka ke le ba ba kae ka gae ba ba leng gona go ndwela ba ba phelang re 6 bana ba mamaka ke 5 boys 1 girl ko ne re 6 boys 2 girl a sa go tlhopetse ngwana ka mo jarteng setse ke di 1 okay and then ba bang for ye e leng gona go njwale dilo tša bona di sepela ga botse a di sepele ga botse man a di sepele ga botse go re re bjana mano mongwe le mongwe o no go gogela kwa so tate go njwale lena le sa dula ka ga bolena go njwale nako e ntse ke nna mo toropong a o ne mmotse ge o tloga makgweng banna ba ya gae ba ya go bona bana wena o ya ka lapeng la batswadi ya ke ya ko lapeng la batswadi okay gape tsepa ke kgopelo botša basadi ba ge ba tšhaba ba ro ba dirang gape lapa la geno le tla ba bothateng sesi ga a santse a be le monna go apala wena o santse o be le mosadi go apala kudu ba ro ba dirang basadi ba o motee maybe wa ileng ano go botša gore monna ba ro ba dirang ba re go pala kae re kgone go thuša ne man wa itse mane ba tla tšhelete thata ene o ka e le gore motho ba tla tšhelete ntšhi bjalo kgwedi le kgwedi motho mo fe tšhelete kgwedi le kgwedi ko yalo nako o batla bo 600 1000 nna ke do ikry-a kae je tšhelete o ka yalo nako go bereka matsatsi a mabedi bjalo ka matogo go boima mane ka matogo go boima matsatsinyana ya tšhelete yona pa e tlo re palela e le rena re ya go bala re tla tsore le go elelengwe ne motho a teng go motsa a utlwisise mana a utlwisise gape ko gae nna ke a thusa ko gae bjang dilo tse ntši o kry le gore mediro ya bontate e tshwanetseng ke kire ke no mogole motse ke botsa kenkenyane kenkenyeng latelang ke gore a re re bjana re lokise ka right ntate la tlhokofala ka 2005 a re bjana o mongwe gogela kwa go boima dilo tsotle family botsisa wena e re wa ile sa e re bjana le bjana jwale mosadi le yena shu and wa bona ra go ya go tla ngwana wa le 600 ba tlo yo ke ya mana go boima mane go boima mana go boima ba le rena re ya go bala ba re tla ria ba a go ne nngwe tsela ke yona wa le ka gore kudu ebile ba toropong o dula kae ba kwa toropong ke dula ko valala a o kry le go bereka ke bereke pila manuel batho ba tla no rene moketekete o bereka 2 days beke nngwe bekeng ke bereka 1 day so bjalo ke a phela ka mokgo ka bitšaneo mara no re tlo go thuša re tlo go nyakela go senya ke tšhelete kudu motana mosadi yena ke santse o be le yena gape tabe ya gore o tlhoke mosadi a se yona wa go bereka yena mosadi a seng kwa mo kry-e
go no tshwana yena ka se o fe tšhelete yena o batla tšhelete wena o fe yena wa bona mane le ka bolela tsatsi lebe le o sobela manawa mane ka ira ga mathata ke a mae le ko gae o ka le family bo rangwane ba re rela ntata ga o seketekete dilo tse wa tse go boima nako e nngwe ei o ka le batswadi bao o ka le ntata ga wa kolota kwa go boima yo tate ke go tlweletse le gola sasa ebile a se gale ke thomile go gola eo ke thomile lashe ke na le kgwedi I'm sure kgwedi di ka re ngwaga le dikgwedi tse pedi ene mo gongwe mo ana ke gole yona 2005 yeo ke gola 1260 bano ba oketsa ira ka re 1400 ya shota 440 yona ya shota mo gongwe le re ke bereka one day engwe le engwe mo beke manta mo gongwe ke a tshedisa bjalo wa bona ka no tšheleta 1.4 or 1.2 ye le balang ke a matogwana ko le berekang gona 1.2 ke ne ke gola ke a sase ke gola ya matogo ke 1000 na go ira ka ke bereka manta na go engwe ira 260 times 4 ira na go 1040 a re die so papa ne go ya ka mogore re tsebang gore tšhelete ya sasa e ka gona tšhelete le e golang ke nyane go ena le ye e golang ke batsofe ke nyane batsofe ba gola 1.9 2000 o ka re 2100 so ya papa ke bo ma 1.4 1.5 ka gore ke le ka re ke ya kwa ko botsa ba ne ba re mose wena wa bereka ba re go na le batho ba ba kry-ang bo 300 ba re wena o kaone matsatsi a mangwe wa ka 2 days o shotang ye tate mara wa tseba a santse re lokiše taba e basadi ba ba go bereka le bona ba swanetse gore gape ba fela ba re lahlelela le re ba fe wena daedang ka tsewa iregile daedang ka tsewa iregile mosadi a fe wena tšhelete ke na le nnete la itse ino ba zola magobe ole o letseng ka yena o ile a irang mara bofelong go ba botlhoko no mara gape tabe a seo a kere ka gare ga lerato re swanetse re thušaneng re swanetse a go bjalo nako ya gona bjano e boima proof nako ya gona bjano e boima metlhobe ka o fela o sa re ne motlhobo o itseng ga o rate tšhelete bjalo nako ya gona e boima le ona mapedi a šetša thomile ba botlhe ona morago nka re o kaonene awa wena ga o se bofitlhe moo o tla rene mara jwale papa gore na gape gore o be le mosadi sontse o ntšhe tšhelete a kere mosadi ra intsa ra itse gore tshwanetse ra intsa mara ena ka se go fe so papa jwale mara re tlo sokola basadi ba bereka tate ba sa re fesele gomme a ba gofe ba ka se go fe jwale ya bona e ya kae ba ba leng kaone ke batswadi ba gae ba gawa se selo le ga ka se go botse straight ya mo re tlo swara bothata mo gape papa ko mogolo gore a re tabe e tswa kgole no a re no kgotlelelang tate ba le re tla ria jwang gape mosadi yena wa nyakega yena wa nyakega jwale taba ke tabe ya tšhelete and mola e se gona ape tšhelete a e gona tšhelete a e teng gape tšhelete a e gona tšhelete a e teng awa jwale ka mo baneng ba mokgekolo ba leng gona gone jwale masogana a mane ba ne basadi bona heba o ka re ba ntshitse mahadi apta ko mona o wa bereka ngara kwa yena o ntshitse mahadi ke khalenyana so mosadi o kae wa gage o teng mara senke a mo feleletse mara ba right ba kwana ba dilo tša bona di gabotse bona ga di tsa bona tsa mape ba kwa and then 2 ye nngwe ye te tshwanela le abuti a bane selo awa
na le moshimane o mongwe kwa hae o latela nna o na le bana ba baithu o na le mme ngwana hae gona kwa toropong ba hirile gona kwa gore ba be gafe le mebereko mo ba berekang ko teng and then go na le moshimane ka o mongwe o lasbon le ena o tsamaya nako ko ranya gore mkere o change startup ka thola hal mara yena ha ranya gore founela wa phone gore maybe o no khopela motho nje gore a mo founisa no kele etha yena anya go thola hal o tsenne go tla kwa hae okay ka le hutlile a bo hape no awa eno bereka pila mara ana taba le rena ya mara wa bana malome ka kapa taba ya tate ke taba e nyaka gore ba swa ba itsebe ka gare ga lerato banna re a thušana go nya go thuša mamago bolela re thušane ka re tšatši le lengwe o tlo nya go thuša mama wa kry-a e le gore ga o nape o loka gabotse go kosa ra thuše ke nna a kere mmatswala ka ke mmaka le wena mmatswala ga go mmaka o tlamotšea boele ka mmago so re swanetse re thušaneng malome ka kapa tabe ya gore re nyakeng monna tšhelete le ga a senayo a se yona go ntšwa le tateshu o a tšhaba gore gapeng ka mosading go nyakiwa di 600 mara jwale mosadi jwale o tla ja tlalana no rra ga bereka le yena a fela a thuša molekani wa gage gape mosadi o mollo mongwe a gopole gore le yena o wa ga lapa la gage ka gore la geno o ka no le aga mara mafelelong o santse o be le lapa la gago tabe tate a llang ka ona ke taba gape ka mokgobelo wa mmona wa tšhaba re tlo fetša buang gape re tlo tšhaba ka bontši ene jale bothata ko gore le ge re ka re ya mo tsomiša ba šitše ba mokwele gore ke ngame bo gogela morago gape monno o a lla monna gefo mara e go wa mo kwa o mo motheletše ka mo o re awa gape tate jale o swana le Alfred Magongo o mo swantša le Alfred Magongo le a motse ba Alfred Magongo o nna kae magongo oh ai ba rawa ka story alright a gone molato batswadi tate ya se sengwe mohlomongwe ntle le tša go hloka mosadi le bongame o be o duma mo bophelong ba gago ge profa ka go thuša ka eng oh na at least anthuse meskin ke be le lucky so lucky ya mmero ka matogonyana so ge ke ra dilo at least dire ge alright entle ke batla bo ba ka ba nthuse bano bano manu ka lo re motho a teng ge le motho re a re skete re re la mkekolo skete ai motho tswara mola le mola rana tšhelete no papa mara a kere go ndwale moroka ya o tlo checka lapa le la ga bolena ka moka a kere go ne le kgonagalo gore o ka no kry le gore ntwe e diang gore le seke la kwana le ge le bana ba motho le ra re dienso go sa direge ke baka la re problem e ka gae and then o tlo e lokiša ye wena ke ra gore mo bophelong ba gago ne o nnoši o sa ba le mmago o sa ba le bana ba geno mathata a bophelo ba gago individual okay mina alright na ana ke no batla e tlisa nthuse meskin ke be le lucky lucky for mereko meskin ge ke ra le dilo tse mebereko ya badimo ye e rege o right ka ntle le lenganga wa bona esmanete genge ya ko etsu a ke batlolwa ke ba ke le shata bjang wa bona ke ba ke le shata re lwe for that ntho wa ipilan wa bona no re tlo well ba teng ba ba nwang wela o netaba wa nwang anwe ke tseo ke tsa gae se wela o netaba nei o teng o mongwe mansale ai ke ba be dina ba dina go tla gae lutu ka loso na o mtse ga gona ba no ka bona ke 5 months ne re buluka brwa ka di 10 October o fit o 10 August ya 10 August le gona ba no a se ba tli o mongwe o latla phone a size di phone number tsa gae wa phone ka nako ya ga o reka phone latla di phone o di latla no and then no bereka mereko mo right that is why mereko wa thuto that is why batswadi re maybe mathata ka kwa lapeng la ga bolena go ne le ntwe e rakang bana ba gore ba seke ba tla gae ge ba nyaka go tla gae
Okay. mogala bo o tlo ilokiša yeo e tlogeleleng yena o tlo ilokiša le lena o tlo le thuša le tlo ba gabotse go ne le se sengwe se e leng gore se a shota motlho mongwe pele re ka laelana and then re a tsentšha balli ba bangwe go sana le se sengwe se le ratang gore le ka se bolela nna thuso e ke kgopelang ko Dr. Moremi ke ngwetse mo because ke na le thata ba go lebala ke seng ka e balana mara matho mongwe o ka re o nyakilo ithiba nkore re bone pele o se ka tla kry-a tseo tsa mafele tse ke tse le gore a da tshwane kwa hala mo moyeng ke kgopela tse iteretseo mafelong okay yeah all right ore re tla e bala ge re feditše re le kako no ke di normal things ya ke tsona tše gabotse le gale bo o tlo di dira most ya o tlo le thuša ke re ga itšediaka abuti o zo ngelepo o ba bo Moremi ne ya from ekhaya empilweni zenu nangabe go na le dinyama o tlo lwa le tsona o tla le thuša ke department ya gage o a tseba re tshwantse a thome kae a fetse kae le lokologile le sure all right a gone molato re a leboga nako ya lena batswadi le ka re emela ka mola reception ka mola and then re tlo le bona okay
ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke lesome fela go ikela go area lesome 10 minutes before the hour 11 o'clock lenane go kelana go la pitšentše kgolo letšatši le botse letšatši la bonne la bomme ba merapelo letšatši ile la masomepedi tharo kgwedi ya teng ngwageng wa ketepedi masomepedi hlano le a roropa lana go lapitšentše kgolo le emeletše ka re ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgoso le mmela o mogolo wa R573 wena gomme ba re ge ile moloto ke lena la tsela ntwewe gomme wena ge e ka ba ke gona o bula selemo sa go sa mamarrato ke ya go dumediša ebile ke ya go amogela ge e ka ba e sa le o ditse gona fa go 96 number 3 FM no emelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja kareta nke ga te tanke ga bedi tanke ga raro re ya leboga balli a baga mothimonyo go tswa gona ka fa le lefatsheng la Allemansdrift ge ile ga jwa le gona re nametše go balli ba bobedi bao e le go gore ga jwa le gona wa dipitša di a kgaba-kgaba dipitša di a bela ngwanaka ga gone molato moroka balli ba rena go tswa ka mola lefatsheng la mpheleng a šiba bona nke o ba tamiše o ba amogela semmušo thobela prof thobela ba gešo le kae a wa nna re gona a ke le dumedišeng a ithomeng kua go sesi wa re ko e botse kgaitšedi le kae rona le kae
moya wa ka 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 ya mara koko mo tlogolo tse jaga go ka re ke baeteni a fa ba tsena kereke bona ba ore le nyaka re le letsetse mbiri maru le tlwaetse yone no a gone molato ka mo ba re lokile bana beshu ba re lokile a o se ke di bone o ka nape wa no thoma taba tša gago gabotse ngwanesho wa di thoma fase gabotse wa tla le tsona o thekge ditho mara o bolele dinnete tše e leng gore wa tseba gore o hloka thušo mo godimo ga tsona nke o tiedile mo mampi a re lapile melana wanna ke ngwaletse pitšeng tše kgolo ke kwa di thuša batho le nna ke bona kare di tla nthuša be ke dula ga bongwanyane ga ba auso a nnyalešitšeng le makula ke thomo dula ga gabo 2008 2009 2010 ke thomo tloga ga gabo 2014 be ka dula motseng o mbare ke gabo mahlatse ke dutse mola ke le pregnant kwa ngwane wa 2016 okay ngwanyane ke so ngwanyane a o so o rile gore a mfounela e le mosegare so a mfounela a re mahlwana o mo kae gantši mantlwatše ka mahlwana o mo kae ka re ke patlamile a re tla mo ka pela-pela go nento ke go swaretšeng yona okay ka tsamaya kae kwa go wena ke fihla go wena ka kere a dutse le bo makula mang a maithung le yena ka fihla ka re gante ompile tša makgwa wene ke tlo rena makgwa nna ke sa tsebe segwana a re a e thega o boletse le makula le gore o itšeng na ka tsena sekolong thata ka kapa sekgowa se a ke tsebe ga botsane go ne mo ke felang ke sekwa go mo a ke sekwa ngwanyane ga o so o boletsele batho ba fete bolela batho ba ba bitsana makulela ba ya ka thoko le yena a ba boa mo a tlama go nna re ke di bone ka ge o selemo o dulang o tsamaya o dula mo metseng ya batho ngwana modimo o nkwiša bohloko batho ba re banyaka ngwanyana ka mo South Africa a tleng go saenela tšhalete ya o šupa o mongwe ba reng ke pilo ba tleng go saenela tšhalete ngwe ka re wa a tlo fo kgetha nnana a re ka re ke go bona gore o nyaka thušo batho ba re motho a ba fetse o saena tšhalete a e fetse o tswa ba tlo maagela forum ba mo tsenyetša phahlo every month ba mfa tšhalete a dijo ka re jo ngwana ešo ka mokgwa go leng ka gona nka thabela thušo eo ya gago awa ba re okay ba mpotša ba re o shapo ke re ka mokgwa ba boletše le ena okay batho ba le ba dia gore ba tsena ka kuleng ba tsamaya ka tle gore mahlwana phasa gago e kae ke re phasa ka e gona gore okay o e late ka moswane ka 6 ro namela taxi la 6 ya frugo ke re okay shapa wa vele nna ke fitla vele ke a lokiša dilo tša ka moswane ka 5 wa mfounela gore loka ke a tsoga ra tsamaya ra Middelburg a re fihla Middelburg a raya mo tšatši leo re fihlile mo ra robala go gongwe hoteleng ya nngwe so ka moswane frugo ka masa ba re tsoša ra yana nna ge le go njwela a ke tsebe gore ke efe a re fihla mola beile ke di office be go tlatše makula makgowa gore ke Nigeria gore ke bang ka re go fobolelwa sekgowa mola ba ra tsena ka rumaneng e nngwe ba nkgatha dinepe ba kgatha leo pilo dinepe a fetša mo ra ka go gongwe so ba bolela le Katlego a fetša mo a ra wona ngwane kwešo ke nyako mo thuša mahlwana o shapo na ka re ke shapo banne ya lephepa ka saena ka gatiša menwana le yena a gatiša le makula la ba gatiša a wa ra tswa ra ka go gongwe re fihla go gongwe bantšha ke yona ke se gore re ke tsona certificate seo a ba mpotse selo nna ra tsamaya re namela koloi ke re Katlego batho ba gago ka reng ka re ba loketswe ba tlo nthušaneng a re wa wene fana khullega ra boela kae re boela Middelburg re fihla Middelburg ba re tsenya ka KFC ba re rekela dijo o ka o ntšha founu o nne ya founu e mpsa o ntšha 200 ranta wa nnea o rawa ye a se ya transport already re ipatetše ye o tlo fihla wa rekela ngwana o ba botse gore ke ne ngwana o mo i-1 o ke memmeng kwa bis2 and be ke ne bana ba ba i-5 ka nako ba ba i-4 ka nako eo o botse batho ba le rona ke ne ngwana o mo i-1 okay ra tsamaya ra ya gae ke October ban romela 350 mafele ka di-1 tša November ka December ban romela a founela batho ba la rena ke sore ke dipain ke gore a nyaka tšhalete ka mekgwananyane mengwe batho ba le ba romela 1.2 ampha 800 le ena a tšea e nngwe a re matlhwana gape ke bone gore ka re bana dijo ke bone gore ke go nyakele tšhalete ka ra wa gona tabang fana January ke a belega
ka di 26 ke belega ngwana wa ka wa 2016 ke makala ke kwa Philadelphia ke re ke re certificate ke na ke la go ya bana certificate ke re ko re certificate ke fitla ka kwa ba ra wa wena sezi gape o nyetse ke re ke nyetse ba re o nyetse ka di 15 October Queen wa Ahmed jwale a gona bothata re ka go riela ngwana certificate ka fane ya Ahmed ke re awa na ke dinyake tšeo a ke nyaka ngwana ka ya bitse ka Ahmed ba re awa ka ga e sa le semetseng so ngwane mo letela thoma re ya kgwedi o tsamaye o ikgoroba sedala ba tlo go lokišetša ba tlo go cancelela ka e sa le semetseng a wa nnete ka jula batho ba la sang ka ba bona ka tsamaya ngwana ke jo thoma re 2 months ka tsamaya ka gore ba sedala go mafese a fitla go mafese ba a wa go nyake ga motho o nyetseng le ene gore a tla sign mo le go no divorce ke founela ka tla go phone ja ga isa tsena ke phone ya makula le phone tlela mamphileng tsona a di sa tsena ka bodi ngwana ba tšane bo ma 3 months ba tla bo shego ka bo ma 10 11 ke sa dula mo ga ba usobe ke dula go wena ba wa fitla wa kokota ke ka tle ganto wa ile re bo shuru so leng yarisha ke sa tsebe na o rawa mahlano se ka wara na ke go tsentse mo le ke tseba gore o tlo ba right when a renya ke stand batho ba tlo go agela ke gan a go sa tlo tswa chalete na o rawa a se chalete mfanna be ke tšhaba go botsa be ke tseba gore o tlo go gana ka re okay ke tlo nyaka stand ke gopela banka ge leng go nyala a gona problem mara se long ba tlo support mara ke gopela gore ba nna a be le certificate a ke tlo jela ngwana ka se certificate o tlo re a re se ka bara ba tlo ba tiza home affairs ka mo go nna ba nreetseng ka gona gore ke gone ba shapana ba ka ba be shapa tlo ba shapa ka re okay shapa gona taba ngwagola wa feta 2016 ya feta ka moka ba fela ba romela 350 ke fela ke ba botsa ke re ba tlo ke nya go dela ngwana certificate ngwana ka gapa a gole awa o fefela ra wa re tlo go lokišetša a tsamaya gae 2 years ka moka se gona gae ke sa mo kry founung motho ele ena fefela ya romela 350 ego a fetše o romela 350 a ke re ke ya difounu ya founu tela isa tsena ke tlo tsena ka di-1 ke bona tšhelete e tsena mara ke re ke ya difounu la nna di sa tsene ke re mara batho ba mose ba bapala ka nna ba mokwela ba re o Pretoria o tlile 2018 gore 2019 gona mo a emile ke re ka tle go tla wa ntšhabela ka mogo šetse ke movile mo la gaboela ke dula go gong phomolong be ba sa tle ba sa dula motho ke re ko o reka stenisele ka palelana tšhelete motho ele a bitša entši ka rena be ke tephelela ga tšhelete sa ke tephelela ga tšhelete sa ka nyaka stan nka boela ga mama ka dula ga mama ke sole ke mohlotla ke re ka tla gore botsa batho ba gore stene se gona ke a ba botsa makare stene se gona gore ba kgone tla ba nlokišetša ditene ke tše dintši ba nka fotla ba romela tšhelete kae ka spatela a wa fela re ke tlo ba botsa a ba belega a tsamaya gape tsama 2 years ka moka se gona gae ke fela ke re kgante ka tle go mara go regang mara gane ka tle go bolela le ngwana certificate go rega gore ngwane la wa gola tsantse a sekolong o thome grade R Pretoria ka mogo nka re kwa go mmoleletse gore ngwana a ne certificate mma go sa le busy ka sona a ba mo tsenya grade R kua magweng so nya re grade 1 ba re banya ka certificate ba mo romela mo gae a fitla mo gae ka re ka tle ngwana o nya ka certificate awa a founela batho ba ba re ka moswane furu ke na melela le ngwane le kitchen wa bobedi re tle Middelburg ba tlo re fisha Witbank ba tizitse mo a re fitla nna ko for certificate a wa ke fitla Witbank bila kana ka ke motho le ena batho ba ke tsamaile bona go ka ra ba ntsebe ke tsene ka mo officing ba ra ba se sena re go tsebe mo a re le bana di farre di fraud mo eng ka ngala nna ka mo officing ka joka tsama ka phone ka tlo ka tlo wa ile ba pala ka nna so bilo a mo phonela a sa swara phone okay a re butša ka transport le ra boa gae ke a sekolong nna ka ya sekolong ke feta sekolong ka bolela ka re ke gopela ngwane a tsene sekolo ke sa le busy le certificate sa gage ke tlo re a se dile ka tla ka ba mo tsenya le computing okay a wa ona taba mo tsenya sekolo a tsene grade 1 ke le busy ke ba tsonya ka certificate ba mfounela tšatši leng ba tsama gore ba sedala o ye shopong ye solo so ya makule ba tlo go fa tšhalete o tsamaye le bana bao o ye home affairs re boletse le motho wa home affairs o tlo wena o fihla o for o nyaka ke sa gopela o rute ke re ke nyaka mang motho o tlo go thuša o ile o bola lena selo fo mfa maphepha a bana a gore le certificate ha wa ke fihla o sola batho a ba tsebe ga ntse ba fotse ba lena la o sola a wa se sna wa dilo tše ke tše tsamo nyaka le kulela go le tle le sa ga batho ba a ba go divorce mo a mpona le nna ke a tswa ke a tsama ke boela ga ke fitla ga ke re katlego gante go riegang mara le bapala ka nna ka mokolesang riele go nyo le jekenyang le ntloela le sa yaga le bana ba ka ba sa ba re certificate tšela go riegang ka molata o ne le monna gage ana matlhelo go pelo se ka tla mo o tlo ntušanya le monna ka re ka ge nna ke sene monna o bapala ka nna wa tso re ke nya gore monna wa gago a tsebe gore o nrileng bana ba gago ba sekolong bana ba gago go la sasa nna bana ba ka ba sekolong ngwana ka ntlo sonya e crèche wa gago ya crèche mongwe ya sekolong o re wa yo sa botse makula ba gore ba nriela ka mogo ba go rietseng ka gona a re jo mahlona motho la gago nyetseng le ena o phua ana chaleta ka se gone go riela certificate nna motho o tšontšha 100,000
polokwane gore bana ba ka ba be le certificate bana ba ka ba le certificate tse ithutu e mongwe se sengwe se sa mashilo ke sa ga sa fana gago se sengwe se ke sa fane ya makula ke re okay ba fon reela so le a gona taba ka re se le ba paile ka nna a gona taba a wa bantse ba nkisha with bank gape a fitla with bank bankisha ka go sa ye mongwe gore ba boletse le ena gore go rileng a usolo ngwala maphepha o mpha maphephanyana manga mabedi gore se tsa maphepha le o lishe sekolong o fihle ba botse gore o sa rile certificate ke 2018 ke 2020 ke 2021 ke isha phepha la sekolong ka fela sekolong ke rawa ke sa le certificate ja ngwana se di ba rawa se ka phepha le nna re nyaka la go phepha le go ba le ID number gore tsore ngwana certificate se etla se mo tseleng ha o ke ba founela ke ga phepha le ba ba le nyake mpa nyaka la ID number par tsama with bank gape ke boela with bank ke fitla with bank batho ba le ba re ba le ba go go mafesa with bank ba ra isetse maphepha shia ke re gore ke a mantsi jwa a re bere ke wena fela maphepha a leng mo re tlo a checka ka June kana go ke March bara ba tlo a checka ka June ke ka June jwale ka June ka ngwana ba re ba mraka sekolong go tlo ria gang na ba ra isetse bona plan ru ria jwang a wa ke a jo with bank ke bua a ke fetso bua ga ke molata ga go ne monna ga ke re ka tle go bona tswa le go jwale go go swarisha ka re go jwale o mpotsa ka motho ka ile mofu o mpo motho o bona gore ko mophua wena wa gago o go mmina go pela gore o bolela batho ba o le nreleng plan gore bana ba ka ba gone a sekolong a oa o fosora ka moatlo go le fosora ka matlo la man la bone o tla go nna o re matlwana ke ape ke a Middelburg ke re okay a fitla Middelburg go pela gore o bolelele batho ba gore ke bana ba ka ke gale ngwana go nyela o ria 9 years a sekolong o ria 4 years o ntse wa graduate so ja sekolong wa go tlang le ria jwang o rawa ke tlora ke fitla Middelburg mfana ka go founela o tsamele le Middelburg a founele bi o tsamele furu ka ma 6 le go taba mawana o tama tuke mo sendela SMS ke re ka tla go tseba ga o ka se bolelele batho ba ke tlo bona gore ke ria jwang ka re ke ngwale tse ra tlotela lona ga mfetole mara ke tlo ikere ya thuso o rawa ta mfetole weekend ya feta mantaga ke a mmona ke re ka tla o rile ba go sendela SMS o sa mfetole nna ke tsama ngwanyane mo ha o so mo o re a o so lo amra gore ka tla mara wa o bapala ka mahlwana sona wa batho ba okay ba tsebitse mahlwana dilo ga ba direla re wa tsa nna dilo tse le nna be ke re ke a diria a ke tsore be ke re ke nna mahlwana be ke re ke a mothusha ke re bala ka re wa bona gore a ke thushege wa o sa ntshege ga go sona le ka mo go ntsentse go nyo lo mpotsa ka motho e ile mophua nna gore motho ke mophua ke tsena ka nna mona a rawa mahlwana ke tlo go fanda ranta offices ya gago gape a boele simpu ka re se o tswa palla ga itre ke mone ya tšhalta bana ba ka so nke re ke le bana ba ka dijo ke nna be ja se gore a ya nthushe bara ka se gone gore a ka re le bana ba ka certificate nna ke sa pele a rawa re tlo le ka la mafelelo ke filo motlogale ka mogo ka kra ba o se ba bang ba utsi ba matlana a re go thushe o ngwale pitšeng tse golo maybe ba tlo go thusha yo nta ka ka ba benka le ba go le ka fon thusha gore ka bo kra net certificate tša bana ba khona sekolo jalo jwale kana gore ke la ga mankula le la ga o motho wa gago kwa ga ma kwa ga Ahmed kwa o ma Ahmed go le mo go ya ka molao o ne bana ba kae ke ne bana ba 6 ka gare ga bana ba gago ba 6 ke ba ba kae ba baneng le di certificate le di pasa 4 ye ka mo kae nayo ba ba ithuba o mo wa mathomo o ne o ri ya 20 ngwago ke pala go mrela pasa ka na taba tša makula o mongwe o ne 17 ba bang ba bane sele ba banyana o mongwe o ne 14 o mongwe o ne 12 ke kwele o re ka ba dilo tše ka moka ga tšona o di dumetse ka baka la motlhako wo o beng o le ka gare ga ona ke kwele o re o be o dula kae o hlokometse lapa la ka mowe ke moka wa tloga kae wa ya kae gape o hlokometse lapa la ka mowe motlhako wo o hlakang wa go dula metseng o ne le ga geno bothata ba gago keng nna le mama be re sa kwana ga botse le ba kae step father syllabus sa swara bana ba ka ga botse ba gago fela o a moshimanyana wa mathomo ngwana ga wa moshimane wa mathomo o be a dirang gore stepfather se se sa morata mola se rata ba bangwe gore a ke tsebe mara mama la mafelo a nraka o boletse a re ngwane ya gage o nyako mo lushantšha le motho ngwane yaka o nyako mo lushantšha le mogalaji wa gage kare a go le ka mokgwa o emelela mogalaji wa go ka ngwane o napa go bakilwe direkere ba re ngwane o tšere direkere tša stepfather se a le tsona sekolong ka re ba le kana pela o manya ngwana ka baka la direkere ka bo di ka direkere tšela mama bona nna senke tša direkere jalo ka se ke gore o tlome wa mo emelela go ka o ra di tšea ba ro di tšere mama re awa kampe o tswele bana ba gago ka re gore bana ba ka batla ba tla ishega kampe ke tšo alright
back to business o bolela gore Katlego o go kopantšhitše le banna ba mo go banna ba babedi go be go ne le o e leng wa gage and then go ne le wo a swantšeng e be wa gago le tloge le kgopelane tša marato goba le no dula godimo ga deal ya gore ba tlo go agela ke moka ba go fa 1,500 ka kgwedi aowa ba bolela ka 1,500 ba file gore ba tlo nkagela ba mfakela phahlo every month ba mpha tšhelete grocery be le kwane ka bokae a ba mpotša price ba file gore ba tlo mpha grocery mara every month for sure go thoma yona 2016 eo until ba thoma mpha 1.5 2020 ke fetša belega ngwane wa kwa bobedi go fitlhaneng le go fitlha le no o ba go fa di 1.5 every month so every ka di one so communication ya ge o receive di 1.5 e pallisha ke eng gore e fihle kua tabeng ya divorce kapa tabeng ya gore o credit certificate bona tata ka taba ya divorce ke boletse ke sa tšo ke ba le ngwane wa bobedi bandrela ba re awa lawyer re ke re tlo go botša re ke re lawyer le ka yona December ya last year ke ba boditše ka bo ma October ka mo tšeka re pilu gape nna ke tlo kgatlha ke ge go mpha tšhalete bana ba ka ba tlaišega gona ka o nyako ya sekolong kana pilu ke mang ke anyetseng okay ka re go njwela ke tlo kgatlha ke ge o mphari 1.5 ke nke ke e gola ka sasa a ena taba ke kgopela gore o divorce ke nyaka divorce a rawa mama ke tlo go divorce after 4 months ke tize ke October nako eo ke a gore after 4 months moslobele go mafepere wa re go ba bo March a o ya feta maloba ka January wa mfounela mahlo o re ba wa mpotša gore ba re o founitša abuto mongwe o ba fela nromela tšhelete eo o mmotse gore ampotse gore ena wa tsamaya o ya gae o ne 20 years a sae gae a tse gore o tlo boaneng ke re jale ga a tsamaya wa tife ga a sa boa ke botšiša ngwanye Katlego ke re Katlego fela pele ka re ba re o ya gae wa tife ga a sa boa na ka re ke mokgopetse divorce a re tlo ntiforce after 3 months jale ka re shu o sepedi go tlo riegang ka nna na bana ba ka go tlo riegang ka bona a ra wa matlwana na ke tsebe ba re o boletse le wena o go file 400 ro re la bana certificate ke re ko re la bana certificate ke sa gone ba re la bana certificate ka 400 ka fa ausi wa ka re a tsamaya a leke ausi ka o tswa police station after police station ba nyaka affidavit ba mo romela Simpupura ba fitla ka mo go ba mo a ke tsore ba mo retse ba reng kwa Simpupura ga re builana matlwana nna ke paletse ba re nga se gone go re la certificate o ye mogolo right ke boletse le Katlego ne le khone le msegare statement sa gago maabane le maloba ge ke bolela le wena o hlalositše gore ga ba go hlalosetša ga botse gore lebaka la gore o nyalane le bona ke mara go ya ka Katlego o bolela gore o tloga go hlaloseditše ga botse gore batho ba ke lebaka la gore ba nyake go nyalana le rena ebile yena a bolela gore yena o boletse gore o ba bereka batho bawe and then a beng a ba bereka yena ke mmotsišitše yena a se dumele gore le yena o be a ne le lagage and then le lengwe e le lao yena o hlalositše gore a se nka no tsena felo moo so o hlalositše gore o go boditše lebaka la gore banna ba gore ba nyake go nyalana le rena ke gore ba nyaka citizenship ya South Africa and then dumela and then ba tlo go agela ba go fe tšhelete so yena ntwe a le mo godimo ga yona o re yena mo tabeng tše tša bo Ahmed bo mamang ga gona jwale ke go hlalosa gore aua bo Ahmed ba ke ba babedi le yena o ne wa gage le wena o ne wa gago moroka ke mo khopetse Katlego gore a tle mo ke mo rapetse kudu ebile ge ke tsena mo radio mo ke tla mmerekong wa WhatsApp o re ga botse ke tloga ke te tshola kuduru why ke ganne go tla ka baka la gore ditaba di ga botse ge re di bolela mahlo ka re no it doesn't matter because go rapetse too much mosegare and then wa gana mara o dumetse gore re mo founele o dumetse gore ge ka ba re tlo mo hloka re mo founele re tlo mo hwetša mo founung and then re gone go bolela le yena and then a re hlalosetše gore yena o boditše wo nnete wo re ga ba mpotša nnete mara jwale ka motho o mogolo o be a swantše a tlabe ke ge ba mo šuta dinepe and then le ge ba ya home affairs
aowa ntate ka kapa mola like le wena a o kae o ka se re ke home affairs ke like moagonyana o mongwe a o swane ke like a o laetse gore ke home affairs mo nna re tswang e fa ba moagonyana o mongwe so a o swana o nkare ke like gore o ka se gore ke eng mola nna ba nkgatha dinepetse a ke re ke dumetse gore ba tle ba nkagele ke ene ko lokolla tšhelete ya motho e gore e kgono tla ka moo a kgono tle e berekiswa se se matlwana ka nakwe go ne ntho nngwe ke sa ikwešišing ene ke nyaka go ikwešiša ge wena le katlego le šala le rwalana le ya Middelburg be le ya go dira o mpoditše a ke re go letlhaloseditše gore re o saenela tšhelete ya bilu e nyaka ke mosadi wa ka mo South Africa o a swereng ID okay tšhelete wena o e saenelang e tšwa kae a ke tsebe kore le nna be ke raregile mola ka re be ke nyaka thušo le nna ke re bangwa ke re ke kule gore ba re batlo nkagela alright a o tsebe gore be e tšwa kae le robetse kae wena le katlego hoteleng e nngwe so ba re robetse re le ithugo go hoteleng bana ba gago ba le kae ba le gae ba šetse lauso moo ge o laela ba geno o rile wa kae a ka laela motho be ke sa dule gae be ke dula le bana ba ka mo go after ga bokatlego mo am founetseng be ke le ntsi matlwana ba bana phaso e kgolo go e dirang ke gore wena o tšea o ka re batho ba geno a ba go rate phoso ka ke yone ke irileng ka re a sa nka laela motho fele ke fio tsamaya ya bobedi o tšea di-decision le ditšhomo alright o spetse o ile home affairs wa go tseba pampiri tša home affairs wa di tseba pampiri tša home affairs di ne le logo ya gona ya go bontšha gore logo ye ke ya home affairs o diretse bana di-certificate dilo tše di go kry-a o diretse bana di-certificate wena go saena formula ya go bontšha gore wa nyala o ra re matlwana wena o kgone o bone gore mo go diragala bona a ke kgone bothata ba ka wena tate Moremi a ke kgone o bala alright a o kgone go bala manese ba go baletše sepetlele ba go botša ba re wena o nyetše wa ga Ahmed ka mokgwa o bolelang ke botse ke mmeo be ke rile gore ya certificate a ke fete o belega ba re o tla ba home affairs ke wa yona nako o se wa bitša maphodisa wa re nna mo a ke tse gore ke tseniwa o nretse a re ka re ngwana be a sane 1-2 days a ra ge ngwane a thoma like a ushakalana nna ke tsamaye ke Groblersdal ke rile jalo ke tswa Groblersdal ka feta Groblersdal ba ndela ba re ke tle le lekula le laka re tibose fase a go kgone gore nka tibosa ke ne ke nnoši alright ge o dira dilo tše monna ga go papa go ngwane o bongwe iphepelena ka nako o mmoditše aowa o a tseba go mba le gore wena o wa gamang a wa sa phela alright wena le katlego ge le šala le etla ka polane ye ya gore le ye go nyalana le batho ba ba šweu ba go tswa ntle be le sokotše eng gabotse nna fo nna be ke shota madulo a go dula be ke nyakela bana ba ka ntwa bo bona o shota jwang matlwana ka bana ba ba 4 o ne matsogo o ne matlho o kgone o bona ntongwe le nngwe o raite mo e leng gore a o ne bogolofadi basadi ba namela ge ba bona go pala ba namela di-taxi go ba ba ka diforong go ba ba kae wena bo shotile mo e leng gore matlwana o nyaka tšhelete e leng gore a o tsebo re tswa kae o nyaka go no e amogela e tle ka gare ga panka ga go e le ntši wena bo sa tsebe gore tšhelete e leng gore o no ya go e saenela ka bontšhi ya tla ka gare panka ga go e ne ditlamorago ye gape a gone gore wena matlwana o ka nyaka go aga ntlo ka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae a gone gore wena o ka tla nyaka gore wena o nyake stene o yo agela bana 5 room and then ka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa ka and then o se ka expecta gore go be le di-challenge ka morago ene le banka nke be bone ka gare ga banka ga go thoma go tsena 200,000 be ba tlo e freeza tšhelete eo cause be ba tlo inquire gore tšhelete e tswa kae bo tlo ba botša gore e tswa kae o be ke tlo ba botša nnete nnete bo ka se ba botše matlwana o be ke tlo reangwa bona 1.5 o e gotše mengwaga mekae go tloga 2020 go tloga 2020 go fihla le gono it's almost re lata 5 years now why bo go motho sa botse ba family be ke ba bobi ba šitše ba tsebile a ke fetse o belega ngwane wa mathomo ka ba botse gare gape katlego o nreitše solo a tšhaba 2 years gae ga boa batse gore nna motho ke mokwa ke kwata gore duale ga a thoma a ka shifta mo gauso le nna a boa awa mara le awe gore be le dira bogodu le awe gore le dirile fraud ke nto ba mpoditse ngwana police station ka re ke tswa police station la mathomo ka fitla ka ba hlalosetša gore gape nna go solo ba re lena baswa ba go nujwale le reagile ge thoma le tla ka mo
wa bona nna ka ngala go police station ka spin no ba le botsa nnete a ke re nako ngwe matlhwana go tla mo kisesi o tshwanetse o tsebe re tlo go botsa nnete botlhoko bona o tlo bokwa because re tlo go botsa e le nnete nkwešiša go ntwa le katle go tshwanetse a re botse gore gabotse yena makula wa jere kae yena batho ba ba go tswa ka ntle ba e leng gore go kwane le taba tša gore o swantse go nyadišanwe taba e tswa kae and wena o dumetse jwang and ke mang wa ileng a saena home affairs ba gabo ba se gona ntola go e dira e kotsi kudu go mba le bona o tsene ka gare ga yona ka letšatši le le teng mara go santse o tswe go tšere the period of 4 years o palela ko go tswa ka gare ga yona but o tswe o saena ka letšatši le le teng go ntse le o saena le monno e leng gore a se wa gago a le ratane a le re ene o tswele ka grade man sekolo grade 3 ka grade 3 emampele grade 3 ya grade 3 ka 1 ka 1 standard 1 why awe be ke se gore a ke tsebe wa katle wena Wa ngwaga mang Matlwana? ba re mang wena Matlwana wa 89 wa senke bo ya sekolong be ke mama ka ba se gona phela Joburg be ke se ne motho a ntlhokomelang ka school uniform and then thaka tša gago kapa ba bangwe ba bana ba geno bona be ba hlokomela ke mang awa a usa ka ba te phela dipolaseng o ba dula le mama Joburg nna be ke šetse le wa moshimanyana nna ka decide gore ke tswe sekolo ke thoma bere ka dipolaseng ke ne 12 years ke bona gore ke tsene wa moshimanyana sekolo ngwana wa gago wa mathomo o bile le yena o ne mengwaga mekae sese Matlwana ke le 15 nke le swareng katlego ka moo founu ya ka ya ntla ba le kgono e ria tše dinga ke di kwešiša nko mo founele ka moo tate maobane wa tseba magagešo taba ya go swana le ye e nyaka go lokišwa tšhelete e a berekelwa se ka nyaka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae o kgatle gore e tsena ka gare ga panka ya gago se ka bo ebe wa tsogile aiba so re tla kwa katlego gore yena o re taba tše di sepetše jwang a e kgonagale katlego le gona kgaetšedi ya ka re a leboga a ke no tšea sebaka se ngwana tate ke go dumediše semmušo ke be ke go amogele lenanegong la pitšentše kgolo go motse community radio mo e le gore ke na le professor Moremi ka fa ke na le kana le bitšana bo mang bo Mfana gore le bitšana bo mang bo Mahlwana gona fawe ke ne le yena ka fa o a mo tseba o mo tseba jwang ke godile le yena besides ka dula mo gae because of bile e seng yena na noši ka moka le mama gaga ba sale ba dula mo gae because of makoko a bona e sala ba rata ka kwa ga bo bona like ke ne le dišu ke boletse le wena mosegare kgaetšedi ya ka ke a nagana gore o a tseba gore re go founela mabapi leng re go founela mabapi le taba ya banna ba ga Ahmed kapa Ahmed le Mamang ba lena le ba babedi lenyalaneng le bona and then go ya ka Mahlwana mo o hlalosa gore o tlile le banna ba wena and then wa se mo hlalosetše nnete ya gore ba nyalana o a itse ba taba eng ya gore a ka mo hlalosetša ke itsetse nke o hlalose go ya ka mokgwa wena o e tsebago ka gona go fihla ebile ge a nyalana le banna bao a ke ra gona tabe e leng gore re ka e bolela le hono ka motshwane ra e phethagatša kgaetšedi yaka re hlalosetše gore le thomile jwang and then la fihla kae go fihla ebile le nyalana le banna bao nna ka nyalana le bona okay re ke no e bia so ka mo go ithomang ka gona ke mo founetse ke be ke se go bona mo gae jalo ka ge ke go hlaloseditše le mosegare ka mo founela ka mo rela ka re ke tlo tla gae re tlo bolela tabaše ka re ga ke fitlha mo gae ka ebile e seng ke mo founetse go le gare ga kgwedi kgwedi ga e fela nnete ka tea matsapa ka tla gae a ke fitlha mo gae ka monyaka mo bego a lego ka mokgwetsa ka fitla ka mo hlalosetsa ka re tla go go botse e seng se ba seemo sa gago go na le batho
dira so le so le so and then go leng so nna ke le tsena gana gore o ka ba motho mo right since nna ke sa kgona go arela ka ntse mo fitlhela ka re wa tseba gore nna khale ke nyetse then ke moka wa ba gore o re bale ba re go reagalang ka re but load mare se go nne jala ge nna ke tlo bua gape gae because nna ke sa dile mo gae by that time all right wa ba gore okay re di number phone ra fana go atimelwana ka bua gae ke bua gae ka fihla le gona gape ka mmotsa ka re motho ka bona batho ba le ba re ba load a re okay a gona bothata le se se wa ga na le gona wa e tseba tabile then ke moka wa fihla mo ileng gore a fihla tsena ka mhlalosetsa ka re enke be ile gore a ona bana nke se thuse wena tsena ka mtseng gore a na bana mara because of the situation ya gago o a sokola tabashi batho ba mo ba tla kgone go thuša ka tšhalete le gore o kgone go ba le pleke ya gago ya go alright a re go nna re alright ka re batho ba gore ba etla nna ke tsa ke ba bona a ba etla then re bolele nnete ba tlile bana ba bontsi ba fihla mo ba bolela le yena ebile o mongwe tse ba Sepedi a gona ra ba bolela sekgowa ebe a bolela Sepedi se e leng gore nna le re ra se bolela gone jwale a mo hlalosetsa gore bona o tlo nyala abuti wa ka ke moka wa re go monyetsi yena a tla go hlokomela a ke then ke moka wa feta kgwedi a ya thoma le gore ba re le gone re boletse ka moswane ya hlakana ba fela wa feta kgwedi a ka mo founela ka mmotsa ka re ke tlo bua ke buang go tlo nyakega gore ge ke bua mo re tlo stela re tlo apply ka gona mara ke tlo bua ena garabe ke taba ka re ntse di nyaka garabe ka di nyake weekend all right nnete re tlile mo gae ba founa a bolela ka founu ke dutse mo o bolela le mofeng le a tseba go Sepedi ba bolela a mo hlalosetsa gore all right ke tlo romela transport e le go lata wena le Katlego le tlo ya Middelburg le tlo tla mo Middelburg le tlang mo Middelburg go tlo re ga sol all right a seng go ba bothata nnete transport ba e rometse ra tsamaya ra ya Middelburg re fihla be ba letse ka moo ba le ba babedi ba fihla ba mo hlalosetsa ba re ga e le gore mama a o kgotsofale e sa le lerato re re o ka nna wa boela morago a ra wa ke right e ya imi ke ka nako e ene ka nako ke nagana nka re na le ngwana o nka ra mtshona na le bo 4 years okay nka re na imile ngwana o wa go 2 if I'm not mistaken then ke motho go ba go right ra dula mo la go bolediwa wa go tshiwa ra rekile dijo ra boela plekeng mo ba re buketse ntse nnete ka mosane go tsogilwe mosegare seng ka masa wa sepediwa ka appointment e ba e filwa ke home affairs with bank a go fihla with bank o tsene ka gare yena le lekula le leng le be go sepela le lona be re le foa ja wena emapele Katlego yena o tsene le o la ka mo gare wena wa shala le o mong ka montle ba tsene ka mo ba tsentse ba cancel ke marriage cancel ke kra gore ke nyako o kwisha ya gore yena o tsene le o mong ka gare wena wa shala le o mong ka ntle all right le ka tswela pele ka shala ka ntle ke mo ka fetsa mo a tswa ka moraganya ka nako ga fetsa mo ba fetsa tsena ka mo a tswa rena a tsenya ko iri yang tsam puto ka mo fetsa le nna ka mo fetola ka rata re ke mma ke ka bona tsam puto wa nyaki a bona bothata a kira wa saina selo ka mola ara wa ka saina selo ra dula fase mo a fetsa re dula mola fase mo le ba mhlase ba ga wa gona la itsaba una itsaba o nyaki a gona re tlo gapeletsa a ba ma re gapeletsa le go tswa mosadi wa gona ka mola la ka tshego pela gore nka re ne le marriage ya go tsena le marriage cancel wa motho moso a fitla mhlase mo pele ga ka re se ga o sa nyaki a o gapeletse mara ga ile gore wa tsena o tsebe gore wa tsena cause of mo re ya dilo ka tsela e right ra dula mola a o sena re tlogela re ditse mola ntle a re go a swana nna ge nka tlhoa ke re ke gana ke gane nna nka se tloge ka nyala ke motho ka bana ba baga ba tlhogo tsa go se swane ke mantse wa tshileng wena nna ka re okay nna nka se go gapeletse cause of ka moswane di-consequences tse o tla bongwe fetsang nna mo gong ke tlabe ke se gona mo gong ke tlabe ke sa tlhoke sa phela ke mantse wa ka ke mmoditseng ngone all right go sa be bothata a boela ka gare o tlo saena ka gare a saena ka gare ge a bua ra tswa ra ya dijong go tswang go iwang dijong go fitlha gwa jewa ra bua gae ka mmotsiša ka re ntwana o right na people dilo tsela ka moka tsona o remember o fetse o saena o fa certificate sa handwriting e sentse se tlileng ka motšhini o swereng tshela sa letsogo then ke moka ka mo reela nna ka re na o kgotsofetse na a re as long as batho ba ile gore ba tlo ntirela ntho e leng gore bona nna ke a nyaka go bona alright go sa be bothata ra bua gae le nna ka rwala bekana ka sepela since ke sa dule mo gae go
gore mo founung e be ba bolela ba reng ka nna ke be ke se gore eo yona ke tšhabo bolela mang until ka morago ga nako ge nna ke buile mo gae it was I think 2020 ge nna ke bua mo gae ka nako ela ya COVID ka moka vele be re tlogošiwa mo be re berekang re tla gae a fitlha mo gae sebakeng sa go ranelate jwale ka motho gore ka tlago okay o ntse ntšhitše poleke so mara jwale batho bala ba sa phethagatša ka mokgola stene ke naso mara jwale a ba sa phethagatša ka mokgola ba ntshepišitšeng sale ba mpha tšhelete go reka stene and then ke na le mokhukhu mara ke na 1 2 3 ke tlo kwa ga yena a boditše bagotsi ba gage ke rogiwa tseleng nna ke na bothata bile mantšu a motho mongwe a ntlhabang ka morago ke na taba le ona ke motho go phela ka mokgwa fela a wa ka sabe bothata le bona I'm sure that la beta sebedi a fihla o nkreile nna ke na le monna a se nka tsena ka piece la gore ke nyako tsena ke bolela le ka tla o fihlile a omana ka mogale makare sa omana ka nya go bolela le nna bolela ga ntse ka re ka mngako o gona tata go bana a re nna o tlo mpotsa gore nna ke na tata go bana o tlo mpotsa ka tata go bana ka ga nna ke sena tata go bana o nya di shitele makula a o fetša mo wa ntlogela ke etsa ke itjalo ke re mara nna se nkwa mpotsa re wa safari ndi go tsela ka e cancela tabile mathomo alright ra dula fase ke bolela na so ke tša founu ke founa ke re loudspeaker ke founa ke ba botšiša a dutše gona mo ke ba re ga le rile jwang ba re gonna ba re mama re mo rometse tšhelete o re kry-ile mokhukhu re mo rometse tšhelete gore a reke dilo re mo rometse bokae ba re ba mo rometse bokae a ke sa gopola re nka re ba rile 4000 mind you yena nna a sang ka mpotsa dilo tse gore ba mo rometse tšhelete gore reka phatlo ka ngakong ene ke moka why a go ntse go ya ke mo gae ke nako ke nako COVID a gona movement o leng gona ka ba mo romela ditšhelete gore ka ba mo rometse tšhelete ga a tle go nna re ka tla go ba nrometse tšhelete tsikitsiki ka tšatši le lengwe ke tlo kwa ge ke ile polekeng e nngwe ba rekiša dilo tša gonwa a re ke kwa ngwannyana wa gona moo ke mokgotsa gage a re batho ba rekiša batho and then mola ba rekišitše batho ba benefita ka tšhelete tša bana ba batho ka mmotšiša ka re ge gore batho ba rekišitše batho ra goreng a re ya re a tseba gore wene makula a gago wa rekišitše matlhwana ba tseya tšhelete ba e tsentšha ka accounting ya gago o gola wene matlhwana a gago le selo ka tla go te kwa jwang o tsa dia ngwane mongwe sego se se kang a wena ke motho mongwe wa phisa ke nna se nna motho wa lešane okay go sa be bothata nna a se nke ka molata ke sankele ka bolela le sesi wa gage ka re ngwanešo wa bona nna ke a itshola godimo dilotse ka moka tsona gore di a riagala gone jale e be ke sa expecte gore ga dilo di tlo backfire mo ngwana rena o tlo mpolela ka mokgola kwa bathong di a santse a bue mo go nna ke nna ke mo išitšeng re be re bone mentsi wa gore ka montšha jwang katlego banna ba wena o ba tsebela kae o tsebana jwang le bona ke berekile le bona go robela tlale and then gore o ba kry-ele motho wo a ka ba fang citizen ya South Africa ba go file bokae wena a senke ba mpha tšhalete o be o no be o idia for free nna be ba kgopela nna ke ra gona gore o ba file motho wo a ka ba fang citizenship ya South Africa for free out of the goodness of my heart because of be ke potsa gore nna ke thuša o mongwe ke sa tsebeng gore ke mo tsenya ka gare ga mathata okay o thuša motswantle go mo nyalantšha le ngwana geno Katlego so Katlego ke na le putsišo ntle le wo kore mo South Africa not empileng or vezinyao e ka ba batho ba ba kae ba o šetšeng o ba tsentšhitše ka gare ga manyalo a go swana le ya sorry e ka ba makgarebe a makae mo nageng ya Afrika Borwa ba o šetšeng o ba tsentšhitše ka gare ga manyalo a mohutao ke ena nnoši o re ke ba babedi a re mola go dula mogabodi ke mang a usola ba go ne a uso mongwe sa la dula mola a thuta ya ko ene mana ke sa lampotša nna ke introducetse matlhwana fela go batho ba gagane not Ahmed bona ba ke ena fela and then jwale Katlego bana ba safara go kry-a SASSA bana ba safara go kry-a di-birth certificate kgaitšedi mo o nyaka go tšwa ka mo gare ga batho ba wena o ba tsentšhitšeng ka gare ga bona way forward ke eng kapa solution ye wena o neng le yona ke eng gore a feleletša e tšwa ka mo gare ga batho ba
solution e ke na leng yona nna ke sanke le mantaga be ke na le yena mo la re bolela maindu yena o re ke tlo kgopela go romela di-PDF tsa di-payment tse bego ba mo romelela tsona as a proof ya gore ne ba mo fa tšhelete for dilo tse e leng gore ne ba bolela ka tsona tse nna be ke sa tsebeng ke ba ke paletse ke go di bula because of be ke sena data mantaga be ke dutse le yena mola ka sa mohlare mola a bolela gore ba mo rometse tšhelete ena a bolela nnete a se nka bolela nnete gore ba mo file bokae o no etse ba mo file 400 rand which is ba re ba mo file tšhelete e ka thomang ka gore ya 3000 rand ba mo file 1500 ba boa ba mo fa tšhelete nngwe ka ge ba retse gore bona ba tlogele ba ska ba sa di-connectioneng jeo tša bona yena o tla tsamaya a ya home affairs mo yena a tlo yang le sesi wa gage e sa re o mo kgopetse la mafello wena jwale ka motho a tlwaelaneng le banna ba o boletse le bonane la mafello bonane le bonane la mafelelo go bonana bona ke bonane le oi1 ke fihla ke go gona because of next ke se le ka ke ditaba tsa gore ge o sepela mo strateng ke mantšu ka mo le ka mo wo o mowane wo o bonanang le yena ka mabaka a mafi ka baka la gore wena o re ga o ne connection ya selo le bona ya lebaka la gore nna ke fetse ke namela ke ya Middelburg ke ile bona ba gana ke ba bontshitse ke ile go yana ke lo mmontsha ke taba gore ke lapile ke go hwetsa ile gore gone jwale ke phela ka guilty conscience ya gore bana ba emong a ba kgone go kry-a certificate a ba kgone go riana ke nyako tseba nnete ya taba cause of nnete go bolela nnete a gona ba e leng gore ba mpotsa nnete cause of o re ke 300 o re ke 200 o re ke 500 o re ke 500 katlego gone jwale ge re ka re o berekišane le rena go hwetša banna ba o ka ba tliša mo go rena banna ba bila gona bothata pele o ka re kopantšha le bona ga botse le gone jwale o bona historiswa ke gore le ke nyako go romela proof of payment ya dilo tse ka moka ga tsona neng ba re ma modira le di-voice note nkantse ka go romela eno ba le re sale ka losa phone yaka mara ke no ra gore o wa re netefaletša gore wena o ka re kopantšha le banna ba ra dula mo ra kgona go bolela le bona yes ka ge ke go boditše le mosegare o ka kapa gore wa bona ke tshwana ga magologolo because of it's not like ke ntho e leng gore ke perfect I mean nka tloga ke tiastega ka yone nna o bona ke motho e leng gore ke rata go bolela taba straight yona ebile molaleng fela le ka mosaneng ka go tšetša go iša mo baleng fela simple okay moroka a shue nkore ko go adime yena a o skatlego le kae ya re gona wa tseba o skatlego ai ke swabile man ke swabile kudu ka se se diragetšeng ke duma gore re se fediše ka lebaka la gore ntho go swana le like e tlo fetša e tshwenya bana ba gago nako nngwe ge go le so a o skatlego ge motho a re ke kgopela nto so se ka no tšhaba go botša motho re yeo nka se kgone ka lebaka la gore wa bona gone jwale ka mokgo go leng ka gona go kuša bohloko ka gore le wena go ka kry-a ka le lengwe la matšatši bo ekwa ba re ngwana ga go tšhomi o mo nyalantšhitše le mang o ka seko bo sekgaetšedi yaka so ba lapa le ba tshwenyegile o bo le ka go thuša neta senke ba tsela e right ya go thuša a re ilokišeng go sasa go kry-aga le monnowe and then go nyakiweng le lawyera o a faile divorce and then se se a tšofaneng ya le mo go yona and then go be le bophelo bo bokaone nna potšišo ya ka eno ba go no re se se o bolela ka taba tša gore wena o ka re o jile di 100,000 o tsebang ka taba eo aowa nna ka ja 100,000 a ka ja still wa bona nna ntate moremi ke a bereka wa kwešiša and a ke thomo bereka le gono ke gale ke bereka le ge o gore gonjele ke babelwa le ke go reka dijo ke rekela bana ba ka ke gopola gore go na le bana ba bangwe ba ile gore ba ye sekolong ke mmoditše le malobaene ke mmotsa ka pelo bohloko ka nnete ke kwa bohloko go tlogela ka pelong yaka ka gare nnete wa bona ke nto ke reng wa bona o se katlego ge motho mo thuša o se ka mo thuša ka go mo nyalantšha le motho o mongwe o seke wa kwela motho wa ka ntle bohloko go feta ngwaneno motho ke ngwana geno bohlaki ba gage nke bo motšeo mo iše makgweng gore wena mahlwana tsena ka mo lapeng le o suelele makgowa o ba apeele o ba hlatswetše ba tlile go leboga o godiše bana gae
e no ba yeo ya gore a senke e ba tshepedišwe botse. So ke kgopela gore ye e fele kore like se se a divorce a tswe ka mo ene le yena a tlogele go amogela di 1.5 tšeo ge e le gore ba mo romela tsona a di bušetse morago go bontšha gore ga a di nyake. A ke reng kwa sese go bontšha gore ke nnete wena tšhelete o ga o e nyake santse o e bušetse morago ka re le wena go e amogela e ba o ka re le wena o dumelelana le dilo tše ka moka tše di diragetseng. So gone jale o ne monna Katlego o ra re o tlo reng ga e kwa dilo tša go swana le tše gone jale ba geno ba reng ba e kwa dilo tša go swana le tše gone jale bana ba gago ba kae ba e kwa dilo tša go swana le tšeke wa bona gore nke bo mo thušitše ka go monyakiša mmereko dilo tše ka moka tše nkebe di se gona. Se ka thuša batho ka go ba nyalantšha go nyalantšha batho go kotsi kudu gobane gone jale wena o šetse ka gare ga ditaba e segale bana ba le ba palela ke go kry-a di-certificate bana ba gago ba phasa sekolong ba re ya ba ka ba tla tšwela pele jwang ka lebaka la gore mama o ile a dirantoso bana ba šetse ba hwelanto bona ba sa itsebeng. So ke a kgopela wena go sa gore nyakela banna bale ene re ka se ba latelele kuane bona ba swanetse ba atle mo seabuswa court gona ba tla ya mo court ba bolela le diagente mo di a ba thuša ka mokgwa di ba thušang ka gona se se a faela divorce and then ba ba fa letšatši o la divorce ba ga botse and then la kgaogana cause nto e diragetseng mo ge re ya nneteng ke fraud ene o mongwe a ka feleletša tsena ka gare ga tronko. So a se nto botse so lena le balapa se se wena ba re bolo gona Katle gore bolo gona gore taba tšeo wa di tseba ge e be di diragala. Bana nna ntate Mreme taba tše kgwenna ke di-grade ka 2016 ke le David Chon. So gore wa gešo o nyetse le Makula ene le gona ke di kwa kang ka ye monyane a ilatle ke lasbone ya gaeo a ilatla nketela kwa David Chon gape sese ke botša gore o kae a mpotsa ra o gona ke botša ka ngwane yo mathomo e be se le monyane ene ba bolelang ka ena a kry-ileng lona lenyalo le ka mpe ya gaga kere be sa le monyane. So ke ntse ke botšiša o a mpotsa gape sese ba re sese o nyetse di lekula kua kere o nyetse di lekula bang na re sa tseba re ao Katla go le mahlwana ba nyetse le Makula ba nyetse le ona ba le ithutša gore ena ga a nyala le Makula o le botšatša ka ntle ga letsoka ga a nyako seiva lenyalo la gage o nyetse le bona ba ditšhuna le bana ba itshongwana ga go mathomo ba re ke ora wao ba re ke bona ba ilo a ke re ko eno ntsentšhang mo gare ga ditaba tšeo gore nna be ke tseba ene nna ga lilo nyalana okay kgopela tshwarelo for seo ga lilo nyalana le Makula lenyalo lona le na le nnoši and then nna re kwile ka morago ka ga eo a borena se tša tlaešega and then weni nna ke a dumela gore matlhano o nyetse lona a sa tsebe sele ka baka lore matlhano o tshwana le nna ga a tsebe sekgowa ntate Mreme wo o tle re advantage ka ga ile gore le nna ke sokotse le ena matlhwana go ya ka mokgwa e leng gore bolela re fotsama re dula. So ga ile gore ka nnete o tlaišegong mo o dulang gona o fotsa mo o dula strateng gore o je o bitša ke motšhomi ga a tshwere plate re tla re ija ga re ija ka mola ka re tla re tlogele mo ntlhatse tše tatšela pele ke tse ditlhatso ka ga ile gore ke tshwere ke tlala ke nyaka go ja. So o wa gešo ke a dumela gore o tsene ka mogare ga dilo tše Katlego a se tša feditše polele lona Makula wo gapa mmotšha ba re o sharp ga re ke sharp bale ba mmotšha gore o sharp ka tumelano ya polelišage ya rena ye a re sharp ka ga dumela gore ke sharp ka ga ile gore a setse kwana le Katlego mara tša gore o sharp ka communication gore o dumelana le yona go ya ka gare a ke tshepe gore be ile ene la tseba re ke moroka ke so nna ke kwile ka morago ntate Mreme e setse e diragetseng ke nyaka go ba honest ne nto e diragala mmoki kapa ye e diragetseng mmoki ke molato ene something se mpotša gore ga go ne motho a ka nyakang go tšea risk ya go swana le e Katlego a itšereng for free go ne ntwe e mpotšang gore ene ke nyaka gore batheletše ba theleditše go duela a ke re Katlego o jele mara ke nyaka gore ge e ka ba go diregile gore Katlego a patelwe gore a kry-ele banna ba le motho wa mo South Africa ge e ka ba bohlatse bo tlo tswelela bo tlo ba gona gore Katlego gone tšhelete a e kry-ileng Katlego o tlo o swarwa kore ke ra gore ge e ka ba e gona a kere jalo ke re ge e ka ba e gona
ka tle go tlo swara no le gona go sane fraud mo ke lenyalo le le jwang la go patelana ka kgwedi ene ke lenyalo le le jwang e leng gore ke le ngwana ke tlo nyala le monna ga go tlhoke le hlatsi ya ka lapeng e leng gore ya nsainela re e ra dumela re file o nyetse le mokete cause this thing na family ya gona wa ile this thing malome ka kapa ya gole cause le lena ba family le wrong le jawang tšhelete makula le se a le nyalla nto it's very sensitive moroka kore wa bona a gone motho wa go tswa ka ntle a gone motho wa ka ntle wa ka šomiša motho wa South Africa for favor so ke for free le nna ke a dumela gore hala 0% a gona ene banna ba re a banyaka and then ge banna ba ka kirega go kiregala gore go ne tšhelete ka tle go ikereileng ya gore go diega le froto e maphodisa a tlo di mmere kwa ona no maphodisa ona a gone gore a se ka tla tsena ka gare ga taba e ka lebaka la gore a ke re go ntjwa le utlile mo go rena ene mo ke media mama so mo ke media le rena ba tlo re šala morago gore case so ya ngwane so le rileng ka yona so wena le katlego le santse le re botse nnete cause wena le katlego go ne e le dirileng ene ile ba babedi tetse ba ke bona ba le wena matlwana wa e bo go motse katle gore ke tlile go wena la mathomo ka go approach ka go botsa re go tlo ba so banna ba le ba matswantle ba tla go wena gape ba tla ba dula fase ba bolela le wena o mong ba bolela Spade tate Mrem a go ka mogo ba tseba motho e ba dula gae lankuša gore katle o nrakile ga gabo 2014 are be ke dula gabo ke katile ga gabo nna a ndela a re matlwana ke a boa le family yaka a ra bana ba gabo ba molatelang ke gopela gore o nyake poleke ya go dula ka ra boa re tlo dula mo gae ka re ra boa re tlo dula mo gae ka re okay ke tla nyaka madulo ka boela ga ke nako tlo tsamana le mama ka taba di rekere le ngwana ka dula gabo ka nesto ye nngwe mtseng o mong ga batho ka dula mo ke nako a tlo gahlana le a nyentse ene tsa gore o bolela maka tsa gore makula a nromela di 4000 tsa di 10 tate Mrema bona gore ke tle ke be le stene sela saka pe ke risk ka tshabe ke golla bana ba ba itere certificate sa go sa lenyalo sky a ka swara selo nna a ka swara selo bohlatse ba gore wena o nyalane le monno bo swere ke bona ba nna ka swara selo se se ra ro paletse go ya home affairs ka pasa ya gago wa re ke gopela le ntšhe certificate marriage certificate pantšhitše a go tša re feta a go no re go ntjwa le re tlo thoma ditaba tše marriage certificate ga go se gona re swanetse re bolele ka ntwe re e bona ntate Mrema bona re nna gore ke dumele gore phepa leo la marriage le sore ke bona batho ba le ba swere pasa ka tlego ba swere certificate sa ngwana ka tlego wa mathomo ba swere ba re wa bona ke bohlatse ba gore ba sale batho ba sale ba nromela 1.5 re šetse re nyetse ke complaina ka certificate se ba nromela tšhalete 1.5 ba re tšea tšhalete o re a pasa ya go bitsa ka fane ya rena gore tle re kgone gore ke la dilo tse ka re a ke nyake dilo tse tša lena a nrela yena ka tle gore matlwana o tlo ba setlatla nna o ne pasa tše tharo ka tlego o ne pasa tše 3 ye nngwe e swere ke lala motho wa gage ya nyetseng le yena ye nngwe e swere ke yena o ne pasa mashile o ne pasa nngwe a ke tsore ye nngwe ke ya gamang bana ba gage ba certificate tše 22 ka tlego o nyetse le lala ka tlego tsene sela sa gore ke bele sona nna ke be ke tsene mo gore shana a uso mongwe go na uso mongwe tre tlotseng ya batho ka bontsi a uso la ke ja thoma ke bua kwa nna ke fetso bela gangwana la ke mmutsa ke re gape mate go uso lo ba tsone ba re ke mate a founela ka tlego a re ka tlego wa ka tlego re ya mahlona bo shuru bo ka ga dena go le rutse le makule la ga go mola bo nyerisha mahlona na ga no re ya mahlona bo shuru bo ka o tsore mahlona a tsebo ba la tsena sekolo a re wa ina kola nna re ya sekolong ena re pizza re ya bana o fetotse matheso a sa gole le ka founela mate go ntwa la mmutšisa a fetola matheso matharo jo re tlo go swariša ke nako a tlo tšhaba moga sa tlhasa tlamogae a kwa matharo o tlo nthuša gore re mo swariša ande tene sa ka nna ke tsene mo gošano le bana bausi ba gore gošana di-1,000 ba mpha ke tše e thoma ka 2019 ba nkgoriša 12,000 be re le 12 ka nyaka stene ka re ka maseng ka e 40 ba ntelela mokhukhu ka ba founela ka re ke nea mokhukhu ke go ba letleleng ka geleng ntleo yaka ke ge batho ba bjale ba fontšika-tšika so ba fontšika-tšika tše ka tlogo di bolelang ke maaka ka tlogo ba dula gae o thomotšha ba dula makgweng a bo a imme ngwana gage wa mošimanyana wa bobedi ga e kwa kere a gore a tle mo gae gore a tsatse gore nka se ke moria sele ka gore o imile a o se katlego ke kgopela gore bolelela le banna ba one and then re tlo kgopela founu tša bona ka la bobedi re swanetše re tle mo melato gantši ge e le so re tlo dula fase le ba bagolo ba mo radiong and then le ba e leng gore ke ba bereka ka molao and then ke kwešiša gore ka la bobedi taba ya ka mo e santše e tšwele pele
re tšeeng go tloga moo ge go ka kgonagala re kgopela gore banna ba banyalaneng le wo batle re kgopela gore le lena letle le tle le tetlhatswe and then re tle re kwe bonnete and then se re se kgopelang gore go sasa sesi a ye home affairs a ye go ntšha marriage certificate ya gage and then re tle re kwe gore banna ba le go sepetse jwang ka lebaka la gore wa ye kwa gore taba ye e le iša gole ka mokgwa e leng ka gona so gore e le o ke e be gabotse e nyaka e tle fela gabotse ka re nka se re tla ya go e fetša re ne re nnoši ka lebaka la gore mo ke radiong re thieditše ke batho batho le bona ba tlo šala ba ne dipotšišo ene ke ne nneta gore se se diragalang a sa diragalela lena le ba babedi fela gone ba bantši ba ileng gore se ba diragaletše le bona ba nyaka go tswa ka gare ga bothata ba go swana le so melato ge e le ya mohuto re tlo e fa beng ba maleba malome ka kapa a ke tsebe gore o ka kgona go ba gona mo ka labobedi nako mang because of nna ke ba ke se gona mosegare ke a mmerekong rena mo re bereka bošego ka re thoma ka 9 ya re kgopela gore o be gona ka ge ore o nyetše le wena ka kgopelo o go bontšha gore ke nnete o nyalane le mogala wa gago ka no re tlela le certificate sa gago pati seo e no ba ge wena o nyaka go tetlhatswa rena nna malome ka kapa re tsebe selo le batheeletše nnete e tseba ke wena le mahlwana and then le wo ba re mahlwana o nyalane le yena so re tlatle re kwa di-advisor gore bona ba re botša ba reng ka gore mahlwana ke re o tlile mo so le wena o tlo tepiele taba ka mokgwa e leng ka gona sesi and then batheeletše ba tle ba ye kore go tloga moo and then re o bereka jwang ke lebogile še yona malome ka kapa maga gešo bana ba gešo di tlhokomeleng mahlwana ge motho a sokotše nke le tlogeleng go amogela nto nngwe le nngwe te kamogeleng ka mohlako wa lena tlogelang go hlwe le kgatla ke ge nako nngwe le batho ba fela ba re ish shem ish te kamogele mahlwana te kamogele ge e le gore o ja ka morogo o ja ka ona ke kgona gore ke le moremi so le ntse ba ke le moremi ke le so ke je ka morogo ke je tsona dijo tše le di bonang o ka re lena la sokola go tsona ke a di ja nna nkwešiše go ne nako e leng gore e kgona go mpotša gore ba le moo o phela so te kamogele o phele ka mokgwa o nyakagang ka gona ene mahlwana ge o se ne selo bona sesi tsa monyaka mmereko o ka se kry mmereko o dutse gae tswa ka mo gae o yo nyaka mmereko ene go nyaka mmereko a se gore santse o namele bese ba re wa Pitoria dishopo di gona mo gae batho ba ba berekang mo gae mo ba ba hirile jwang be ke bereka dipolaseng tate ka kapa ke bereka gona mo yena a berekang ke paletše ke go bereka ka re nna mola computeng go tswa fanetse pedi ke ntšhitše pasa mnguni computeng re yona agemeteo le go a le ba re ba ka se kgonong ke berekile ngwaga ke itse sonye ke bua le gonjwa le ka terebe sonye bang hiri pasela ka ba ke lokiše pasa ke tlo e lokiša jwa gape bo sontše ka mokgo profa go botsang ka gona o ntše gape pasa ga wena e sa bereka go bereka certificate la se leng kua home affairs se wena sontše ngo se late sa marriage a ke tsebe a ke ra ke tsebe o ye kua home affairs ba o tlo go printela sona same time re tlo bua ka labobedi magagesho koko taba tša gago tše le wena o di swereng re tlo ba le nako ya gore re tle re go theeletše gone jwale re a tšhaiša ke dumela gore ka mokgwa ba reng go tlo buiwa ka labobedi ya gago koko re tlo e bona ge e ka ba go tlo kosa gore koko le ena a tla boe re mokwe o tlo bua le bona and then ga gone molato koko wa gore na taba ye e tlo loka le lena mathata a lena e leng gore a tseba ke lena ke a lena a tlo loka le ona re a leboga batswadi re a leboga magagesho le ka tšho le re emetše ka mola reception ka mola ke moka prof o ka fa batheeletše di-number phone le di-announcement ge di le gona ya a ke tsebiše motheeletše gore magagesho re gona ga moremi mokibelo ga re ne koša ngaka ke tlo ba ke le gona ka gae ke a bereka go sasa košila dihlare ke nyaka gore ya ditaelo magagesho ka bontšhinyana mokibelo ke tlo phetiša ba ba tlogang ba nyaka difuthu tša ka gae go hlapa go ya nokeng go tsena mokgwa wa dipeiti tše ka moka tše di nyakegang le tlo di kry-a ka mokibelo ke tlabe ke le gona sontaga koša ya go bina naganeng ga bo mmapule ga mogotlane koša ya kowe ga bo mmapule ga mogotlane ka naganeng ka sontaga go sasa ba le nyakang thušo le ka fihla fela ge le ka kwa ba re ngaka o sa le gare o šilana le dihlare ka mola le seke la makala ditaelo go ne tše dintše ke ratang go bona di dira ke nna ka letsogo laka ka lebaka la gore ke nyaka go bona setšhaba se ba le tšwelopele ba e ba le pholo
ke rata go no re go nako e sa fetseng pelo magagesho ba e leng gore le be le tlile meropeng and then le rile le ya founa mo bekeng be re le busy kudu ka tsona tabe ya go sepela re nyakana le ditlhare kua lekua and then matšatši a le re le bietšeng ona a la boraro be re tlatla re paletše ko go tla ka lebaka la ge e le gore be re ile o nyaka ditlhare go sa forogo le founele office tša ga Moremi and then ba tlo le thuša ka moka 079 170 9862 go ba le ka founela 060 959 0303 malome ka kapa a ke go leboge ke leboge le batheeletši ke leboge le ba tlilego e le go ba le ba rena ke a leboga ke a leboga